dutangiye episode ya mbere no magambo menshi dutangire California mu mujyi bita Los Angeles. Hey filime witonze. Hey jambo kurindi sibyo nuko dutangiye filime hari zazaga n'imodoka ubona ko ari za gisirikare. Abana bunda barakwikira babyita kuzikwikira nk'uko umuhinza kwikira isuka. Bunda bari gushyiramo za magazini. Hano umusirikare ufite agafoto kari ubona kari famiye umugore n'abana ni mukaragi hano. Hey ni DJ Felix. Filime uwo mwana ngana ate? Turns 3 tomorrow. Ejo asuzuza imyaka 3. Birthday cake on me. Ewana keke ya anniversaire ni ngiye wiriho nzayishyura. Remember the way I felt on my first strike. Tibuka uko natekerezaga bwa mbere nanjye natakanja kuri misiyo ya mbere. Buri musirikare agira misiyo ya mbere abafite mu bwoba. Don't worry man. Ntugire ikibazo mwana. Used to it. Uzabimenyera. Bigaragara ko uyu mwirabura ari ubwa mbere agiye kuri misiyo. Atuzabimenyera natwe ama misiyo twagiye tujyaho ntabwo byabaga byoroshye. Bisa nkaho baga by'igitera ahantu runaka. Bimeze biti. Uko tugatangiye. Ni kuri BTN TV ya televiziyo imwe icyayi itunganye. Uzajya muzisanga. Meze biti. Kubera saa 9 kwi. Going in. Twinjiyemo indani. HQ going in. Ubwo ni kuri ediko tababwiye kwituma natwe twinjiyemo indani. Tugana ku biro bya FBI aho bikorera. Baba bari kubyumva abana niba bagiye kuri misiyo bano babakurikiranye kwituma naho. Bana binjiramo indani. Baba bambaye n'udukurura amashusho. Rebe filime. Za filime zisobanuranywe. Discipline ubwenge n'akantu ka kinene ko nikabura. Rebe. Remember, no body bags. Mwibuke nta mirambo dukeneye. Nta mirambo dushaka. Bisa nk'aho bano basirikare bagiye kuri misiyo abo batumye babasabye kubazana ari bazima ntabwo bashaka babica. Nta mirambo bakeneye. Bano barareba. Steve, what's happening? We're losing feed. Tutangiye kubura amashusho. Bano bambaye kamera bano basirikare bagenda bambaye na kamera ku buryo bafande basigaye muri office bari ibintu byose biri kuba. So we're going in blind. Bisa nk'aho nta sinyari. We still have audio. Okay, turasigarana amashwi gusa. Babuze amashusho ariko barasigara bakominikana ku itumanaho ry'amashwi. Mukomeze mukende. Mukomeze imbere. Stay on team lead. Mukomereze aho twabwiye guca. N'aba FBI. Some chatter. Mukomeze imbere. Baby. Accelerate pace. Hey, bana barabanza bigabanyamo. Mukati buryo bano bari kubayoborera kuri blueprint cyangwa se ku gishushanyo mbonera. Babayobora. Mukati buryo mugire gutya. Mukomeze muri corridor. Stop at staircase. No, muhagarare kuri escalier. See the staircase. Escalier turi kubona. Staircase shows on the blueprint. Are you? Hano kuri blueprint dufite se ko escalier turi kuzibona. On the staircase. Hano na escalier turi kubona kuri teri. Bisobanuye iki? Things are getting closer. Bisobanuye ko turi gusatira. Menya kubo. We should abort. Iyi misiyo reka tuyihagarike. Sense. Byo nubukora iki? Sir. Ku gishushanyo mbonera bari kubona ko abasirikare bari ari escalier mu gihe abasirikare bari kuri field cyangwa bari kuri teri na escalier bari kubona. Hey. I repeat, may I have your authorization to proceed, sir? Ndasubira mu ese mwanyemera gukomeza arasaba authorization proceed. Uruhushya rwo gukomeza. Proceed mukomeze. Bimeze biti. Authorization to proceed. Uruhushya rwo gukomeza muraruhawe over. Mukomeze imbere. Katururi. Kumba aho bari akagabo kabumvisha. Aho bari akagabo kababonye kuri radar zako. Karababona muri ya nyubako barimo. Kahita kuri telefone. Dore akagabo kariyo. Kuri telefone. Telefone. Kagabo kishushanyije ku mubiri gafite amatatuwaje nk'aya Papi Valence. Papi Valence baragira amatatuwaje menshi. Uko mutamuzi. Sinzi uburyo bangezeho. You said I'd be safe here. Kandi mwambwiye ko hano nzaba ntekanye. No time for that. Nta gihe cy'ibyo mfite. Nturi kuri telefone. Look at what I have. Ngiye gukora icyo mfite gukora. Umugabo. My wife and son. Make sure we get my pay. Gusa umugore wanjye n'umwana muzamenye ko amafaranga yanjye muzayabaha. Ni umugabo bana bashinzwe umutekano. Muzanababwire ko nabakundaga. That no work was for them. Ndetse akazi kose nakoze ari bonakoreraga. Umugabo uri hano basirikare bagiye kugeraho ba FBI cyangwa abashinzwe umutekano. Aravuze ati njyewe amafaranga yanjye muzaye family yanjye. We need him alive no matter what. Uwo mugabo tumukeneye ari muzima uko byamera kose. Turakumva. Uwo mugabo FBI mukeneye ari muzima. Uri inzego zishinzwe umutekano yo hemukiye igihugu abagukeneye uri muzima kurusha uri umurambo. Kugira ngo bagukuremo n'amakuru nyine y'abandi mwafatanije muhemukira igihugu cyamuhungabanya umutekano. Kurusha uko wapfa bagenzi bagasigara bitegembya tutabazi naho baherere. Umugabo afata telefone ye ayishyira muri micro onde kugira ngo telefone yice n'amakuru ayirimo bayabure ayishyira muri micro onde. Babwire binjire. Blow the door. Uryango
muturitse reba filime abana bakora ibisasu bano abashinzwe umutekano bakuru babicaye muri ofisi ariko bari gutanga oda bakurikirana urugamba ukuntu uri kugenda urugamba rega ntabwo rurwanwa n'imbunda gusa abakenewemo n'ibitekerezo umugabo arabanza asoma kuri duniya yote icyakiyewe bagiye kugeraho kingwa kuri duniya yote basi nimba ari n'igifatwa bagifata icyanyweye duniya yote bibaze gufatwa utananyweye duniya yote bakagufata n'inyota turitano nshinzwe umutekano abana babariji shyira imbunda hasi umugabo telefone yari kuyiteka muri mikoro-onde ari kuyishyushya kugira ngo ishwanyagurike urebe filime kagabo kari hano karirasa aho kugira ngo kamena amabanga karirasa reka bagufasha amakuru wayatanga bagira ahantu bita muri ndabyemeye umugabo yarirashe kugira ngo batamujyana muri ndabyemeye amakuru yose akayatanga Steve ubuse naba nagufashe ntumpa amakuru nagufu Steve umugabo bashakaga ari muzima rirashe bimeze bite uwo bashakaga ari muzima rirashe iyi ni episode ya mbere bakise Cypher izi ni za filime z'ubwenge narababwiye ngo byayishwe injiji bigayishurirwa abanyabwenge dore ni izi filime rero z'ubwenge rukimbazanira bimeze bite izi filime usanga kugasobanura films.com iyo ni website ujye ukishyura amafaranga yawe make uva kuri Netflix birabintu se nabayireba muyireba ariko made in Rwanda bari ibintu by'ubwenge ni nka kuri iranayirenze cyase amadolari 20 ukarebera muri VIP cyase 20 by'amanyarwanda n'amafaranga make izi filime zose niho zisohokera ahandi hantu ni kuri BTN buri munsi saa 9 kugeza saa 10 nuko dutangiye filime yacu bakise nguki bose nabamenyemo amafaranga bagizemo uruhare kugira ngo iyi filime tugereho cyumwihariko bamaze kuyikora bahita bamamagara kuri ya nimero yanjye ati roki kimomo niwe musobanuzi tuzi uciye utunganya ukomoka ku ntumwa aka gafilime kadushyirire mu kinyarwanda banza no kwanga baringinga nyuma mza kubyemera ariyo mpamvu muri kukabona hano hanze kuri BTN TV no kugasobanura films.com bakise nguki Cypher rebe filime Question number 5. ikibazo cya gatanu Where was Shawn Mendes born? Shawn Mendes yavukiye undi mugabo atuzanye yavukiye muri Toronto 5 for 5. 5 kuri 5 mwana wanjye She knows everything there is to know about this kid. mwana wanjye uzi ubwenge bwinshi cyane pe ni umugabo ari kumwe n'umwana we n'undi mugabo tugaruye tuvuye kuri bariya bashinzwe umutekano mwana ari kuryamo My friend Jessie and I think she probably smells like woods and njye hot. n'inshuti yanjye Jesse dukeka ko uwo mugabo yanukaga I like that. ntabwo ariko yanukaga On the pop quiz? No, silly. Weekends with you. I wish it was the whole week. mba numva twamara ari cyumweru kurusha uko twamara na weekend papa I miss you telling me funny stories before I sleep. mba nkumbuye kunganiriza inkuru zisekeje mbere ko nsinzira ndetse ukankora n'utwa mu gitondo But I want to live with you. nubwo nkunda mama wanjye ariko mba numva nabana nawe ni kumwe nyine mama aba yaratandukanye na papa mama ari urera umwana Told you like a grown up for a second. mwana wanjye ntabwo nizi ko wakuze bigezaho 8 years old. mfite imyaka 8 papa A half. 8 minus a half. papa mfite imyaka I have a 8 boyfriend. none mfite na sheri kugira ngo umenye ko nakuze nyagasani ufite sheri Who? sheri wawe ninde None of your business. ntabwo bikureba papa ubwana bwarikuje ibaze rukindinze nkana gutya nta sheri ngira akana k'imyaka 8 ngo gafite sheri we noneho kakahita kanabwira papa ngo kandi papa uwo sheri wanjye ntago akureba ntago umushinzwe umushingukeho abana Choice that you went to live with your mother and her fault either. It's kuba waragiye kubana na mama wawe made. ni umwanzuro wafashwe n'umucamanza ntabwo ari njye My opinion. kuki umucamanza yafashe umwanzuro atambajije Considering the circumstances, urebye it ikibazo ukuntu cyari kimeze was my job. It was an understandable choice. kuba narabuze akazi nta kazi nari mfite urumva ntabwo Why? kubera iki nyine batakumaye ngo abe ari wowe ndera Make sure I have a job. You know, like umucamanza ntabwo ari kumwe umwana ngo abe ari njye umurera kandi nta kazi mfite mba ngomba kuba mfite akazi kuri uyu mucamanza iyo papa na mama bashwanye bareba akenshi rimwe na rimwe umuntu waha umwana uburere cyangwa se umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagaburira umwana akamwitaho get a job, I will be going for full custody. nindamuka nongeye kubona akazi Promise? nzongera nsabe tubane tuzasaba full custody Home for me? nsekera rero nta kazi afite urumva ntabwo yaza kubana n'umwana kandi akennye Okay, we're really good at killing time. When does the movie start? After filime iratangira ryari rero tugiye kureba ya Rocky this, you'll eat popcorn. uraza kuba uri kurya injugu tureba filime ya Rocky ababyeyi bakunda kwereka abana filime za Rocky ngo ziba zirimo inyigisho zirimo ubwenge kumbe turi hamwe wa mugabo yirasiye aba forensic bamaze kuhagera Rwanda Forensic Laboratory iyo laboratoire
byakozwe gute bagakusanya ibimenyetso kuri uyu mugabo hano barebye muri sefu ye babona hari igipapuro cyari kirimo kurikirana witunze hagira kano Heard you watched it happen for suicide? twumvishe kandi tubona ibyabaye imbere ko umugabo yahura But it doesn't get any easier. ntabwo yabyoroshye umugabo bari baje gufata yiyahuye Hey, Steve, check this. Steve Reban basa Rwanda Someone tells me this is a printer test error. hari urupapuro babonye ariko rwanditse mu bintu bidasobanutse Where did all the easy cases go? ibirego byoroshye ntabwo bikibaho You think it is? urakeka ibi ni ibiki mu rwandiko babonye No idea. It's strange. biratangaje n'abakuru ofisi barumva It's got Chinese, urupapuro Latin, wagira ngo ni igishinwa ni ikilatini numbers. imibare Circles, inziga prefix, hieroglyphe random shapes, and random. ndetse n'ibintu bidasobanutse bizengurutse iyo ni code I can send an email of it to you. reka mboherereze email Let's not risk a security breach. oya kugira hatagira n'umuntu uduhakinga bikangiza umutekano ibyo bintu mwibitwohereza The ability to Interrogate our suspect. uwo twakekaga ntabwo twabasha kumufata safe. I'll send a forensic team down. ngiye kohereza ikipe ya forensic zipima ibyo bintu bipakire bari ibizanaho kugira ngo mubyohereze kuri email buriya ntiwamenya ibyazo Sir, we don't have anyone in-house capable of deciphering something like that. muri kano kanya nta muntu dufite wakora wabasha kuba yakuraho kode Someone. hari umuntu nzi ndabona biriya bye bifite ukuntu byandikiraga amakode I served as a military cryptanalyst a while. hari cryptanalyst twakoranye Say, ndetse muri iyi minsi yavuye no mu kazi yakoreraga NSA family, best cryptanalyst I know. niwe crypt analyst wa mbere nzi wigeze ubaho ba bantu nyine babona nka kuyibye byandikiye mu makode mu bintu bidasobanutse by'urujijo we akaba yazi izo kode akaba yazivumbura akamenya bashakaga kuvuga iki Full report on him on my desk. umuhamagare nonaha Eyes on that document. iyo dokima mu masaha abiri aza kuba yifite hari uwo bavuze ngo uzi ubwenge cyane mu bintu byerekeranye n'amakode kuko mwahisha ibintu mukabyandika amakode kose uwo mugabo ibintu byerekeranye n'amakode arabizi ku buryo ngo nibyo bintu yakoraga cyane yabayeho umusirikare barakwereka hano hari umugabo waje kureba filime n'umwana we baje kugura amatike tugiye kureba filime yitwa Cypher Cypher bari ibintu bimeze nk'amakode deciphering ni ugukuramo izo kode Kurt, Cut what's the new number? nimero yawe yabaye iki ni umugabo uri hano I'll be pretty easy to remember. Hey, what's happening? cyagenze biteze hari uwamuhamagaye Kind of in the middle of something. hari ibyo nari ndimo Gonna mean we wait till tomorrow? ntabwo wategereza ejo se umugabo hari umugabo uhamagawe hano yari ari kumwe n'umwana we kurikira filime I understand. ndabyumva Okay, I'll get back to you. Just give me a couple minutes. okay mu minota nk'ibiri nze mite nguhamagara uyu mugabo arahamagawe uyu mugabo ni muntu ki hey ari kumwe n'umwana bari baje kureba filime yasobanuwe na Rocky ababyeyi urabaza ukuntu icyo kintu bakitaho It's okay, Dad. bimeze sa papa cye nungireye ikibazo So sorry. babarira umwana wanjye There's good news. ariko hari amakuru meza It's nyine could lead to a full-time job. This thing. bino bintu bishobora gutuma mbona akazi gahoraho I'd love that. kandi umucamanza mbonye akazi yazakuma nkakorera That may not lead to a full-time. nyine ni akaraka bagiye kuma ariko gashobora gutuma bituma bampa n'akazi gahoraho Yeah. sibyo So we can see the movie tomorrow. rero filime twari tuje kureba reka tuzayireba ejo Last one more. ariko ejo urabizi nziga What are you studying tomorrow? ejo uziga iki imibare Well, missing 2 hours of school is not going to keep uzasiba amasaha abiri ishuri tujye kwirebera filime getting mathematician. imibare urabizi ndayizi That's still no problem. nzayigusobanurira nyuma ejo uzasiba ishuri tujye kwirebera filime wumve papa So what are we going to tell the school ku if ishuri rero turababeshya iki you have a court appointment? babwire ko mu rukiko baduhaye randevu tujyeyo ubeshye ku ishuri umva papa ariko I'm studying at school. umva papa ukuntu ari kubeshya umwana ngeje umwana azasiba ishuri abesha abarimu ubundi bajye kwirebera filime ya Rocky ababyeyi rero namwe Will Scott's file, sir. ibi ni amadosiye avuga kuri Will Scott We contacted him. He's currently bamaze kumuhamagara ari mu nzira ajyayo wa mugabo bari bakeneye gusa ubwenge mu byerekeranye no kuba kode kumbe ni wa mugabo uri kumwe n'umwana we batangiye kumwigaho n'abashinzwe umutekano yitwa Will Scott Will dore umugabo nguyu ibyo bagiye gufata basanze bifite inyandiko zanditswe mu buryo bw'ibanga Will Scott. banyita Victor nitwa Will Scott Okay. twari tugutegereje bari bategereje umunyabwenge kureba ahantu aje abashinzwe umutekano bapanuye Character combinations I've never seen before. bino bintu ni ubwa mbere mbibonye pe How many hours is it gonna set? biragutwara amasaha angahe kugira ngo bisobanukirwe I'm afraid this is not a 1 or 2 hour iyi ntabwo ari operation. operasiyo yatwara isaha Days. biratwara iminsi Take this back with me to analyze it further. birabanza Not proper protocol.
But I can check. Hold on. uretse mbanze mbaze pose yaravuze ngo nabitahana mu rugo nkajya kurara mbyigaho baramubuza ati uretse tubanze tubaze kuri office waravuga ati nabitahana bino bintu nkagenda nkabifumbura nkamenya ibyebe aya makode byandika gasobanuye iki byandikira acunga abantu ari ibyo barimo arabacunga bose bashinzwe umutekano uyu mugabo arangije kuri telefone ye aya madosiye nibanga cyane bari baza no kuyohereza kuri email arayafotora arayabika n'igipapuro cyanditse mu makode umugabo turi ngaragifotora akabibika ibintu bitemewe. Sir, you're on speakerphone. Uri kuri speaker loudspeaker. This is Robert Martin. Scott uravuga Robert Martin. Jumping on board in such short notice. Urakoze kubisobanguka tukigwamagara. The NSA. I've reviewed your file and based on your nirengagije cyatumye kurukana muri NSA. are the right man for the job. Nabonye rero mugabo kwireka no kazi. So it's a pleasure to have you on our team. Ndetse n'ibyishimo ko tugufite mu ikipe. This document is extremely sensitive and I cannot allow it iyo document ufite mu ntoki nagomba gusohoka muri inyubako. swept the entire premises. Paka forensic bamaze kureba iyo nyubako yose ko nta kindi kintu kirimo. Nta kiyo dosiye twayigwa ngo yitahane. Bamaze kuyifotora muri telefone ye. Start tomorrow morning. Ejo mu gitondo uzatangira akazi. Ibyo bipapuro uzabisanga ku kazi n'ibindi byose ukeneye. Basore. Code. Whatever. It's code. It's extremely important. Ni ingenzi cyane. Objectives. One, keep it in our hands. Icyo gipapuro kiguma mu maboko yacu. Give this man whatever he needs to crack this case. Ndetse uyu mugabo mu icyo akeneye cyose kugira ngo asobanukirwe ibyerekeranye n'iyo code. Oversee the transfer documents if you like. Reka ngende ncunge kari amadosiye bayazana. Just keep an eye on this crypto analyst. Oya ahubwo ukomeza ucunga crypto analyst wawe. Uriya musore nyine bahaye akazi ugiye kuba yaza akareba ibyo bipapuro birimo code bisobanuye iki. Ibipapuro barabimwambuye byohereza kuri FBI ejo mu gitondo azajye mu kazi. Gusa umugabo yabifotoye yagiye abireba muri telefone ye. Ibi bintu ntabwo byari byemewe aba yari amabanga basanganye ibyihebe leta itarasobanukirwa n'ibiki umugabo arayatahanye. Ibintu atari yemerewe abashinzwe umutekano baracyari guswipinga ahabereye icyaha. Sasa uyu mugabo ari hano ni wa mwirabura twabonye afite umwana ejo uzagira isabukuru ari hano kugira gutyo yumva icyombo cye kiri gusakuza. Icyombo kiri gusakuza komeza kwegereza hano bamenye inyubako basanzemo iki cyebe kidasanzwe cyangwa se amakuru bari guhiga. Yumva mu nyubako mu gikuta hari biri kujwikira byangiza fréquence y'icyombo. Everything okay? I need to have Nama yeneye inyundo. something inside the walls. Bisa nkaho hari ikintu kiri muri ibi bikuta. Zana inyundo sha. Bano basirikare barazitwaza afata inyundo. Urebe ni mu gikuta mindani. Kubisama baraturitse bose cyewe agikubita muri cya gikuta. Aho byawe papuro byari biri ibintu byose haraturitse. Nyagasani n'abashinzwe umutekano. Gusa uyu mugabo bamutweretse ngo ni umuhanga. Bamwita Will Scott. Ni yari muri douche ubona afite ibintu ari kwandika by'imibare ni umunyabwenge avuga atari kuziriya code zabiriya byihebe akandakana kari ukagira ngo ari mu ndege zisobanuye iki. Hey, sweetheart. Bite sweetheart. Hari turika ryabaye kuri televiziyo. Tomorrow. Don't want to really a secret. Byabanga ryanjye nawe ejo twari kuzajyana kureba filime. I can get this message for you. Bibaye ngombwa ko message nyuza kuri mama wawe. Listen, I'm gonna have to cancel. Ibyo kureba filime ejo turabihindiye kuko ejo bambwiye ko aribwo azatangira akazi. Things got a little crazy. Ibintu hano byabaye ibintu by'ubusazi. But we'll reschedule. Tugiye guhindura gahunda yo kujya kureba filime ya Rocky. Really sorry. Kandi umbabarire mwana wanjye. Ndagukunda. I'll talk to you soon. Tuzavugana vuba. Sibyo message yoherereje mama w'umwana kuko umwana nta telefone agira. Mama w'umwana ari hano yakiriye ubutumwa. Bakise Saifa. Kando hano Lodi. Hey, sweetheart. Bite sweetheart ni papa. Some federal secret. Ibyerekeranye na ryabanga ryanjye nawe ejo umwana agombaga gusiba ishuri bakajya kureba filime. Umwana wanjye mama itajugunya telefone ni kumwe ababyeyi baba barashwanye. Wo yarinde mama. Ni umuntu wari wibeshye nimero umva kubeshya. Kwa kunda ababyeyi baba barashwanye buri umwe akajyangisha undi umwana. Mama we ni indaya. Yahura na so ni indaya. In East Los Angeles. Burasirazuba bwa Los Angeles. The FBI were on the premises as well as what caused the Aho FBI yari yatatse haturitse. Nyagasani. interest of privacy for the investigation. Bisa nk'ari iperereza ryari kiribanga cyane. Identities of the deceased are not being released. Ndetse imiryango yapfiriyemo y'abashinzwe umutekano w'ibintu ntiratangazwa. Aba agent umunani b'FBI baturitse. Nyagasani. Uyararebye. Niwe wenyine wafotoye cya gipapuro. Umuntu cya gipapuro cyahiriyemo. Hamwe yasize afoto y'igipapuro aba
agent bari bakirinze bose bahiye baturikiyemo wenyine niwe wabashije kugisigara nahise gipurintinga muri iryo joro ntiyaryamye amenye ubundi izi kode za biriya byihebe bitumye abashinzwe umutekano baturika bose zisobanuye iki igipapuro kiraraho amenye byifashe bite ajya kuri za kode atangira kuzikuramo nyine agenda asobanukirwa ni ibiki hari abantu bandikira mu makode ku buryo utamenye ni ibiki bavuga buriya n'abantu baziranye cyane hari ukuntu baganira ati bwombo shaka Kadafi we ubwo Kadafi akamenya ni ibiki bijya mbere we na Savimbi na Jean Marie Bwombo baba bazi ibyo ari byo ibyo niyo makode rero iyo bwira ari ibyo biri gukoresha ayo makode yakire kuvuga ati izo bwombo zisobanuye iki zabo bahungu ayo makode amaze gukora hari izina yakuye muri ryitwa ngo Jimmy Gordon n'imibare yindire inyuma muri ya makode yakuyemo izina ryitwa ngo Jimmy Gordon. The ATF report just came back. They found embedded explosives hidden in the building. Raporo iravuga ko babashinzwe umutekano bacu basanze hari ibisasu byari biteze mu gikuta imbere. Every inch. Kandi hose bari bahasatse. They loaded a false room C4 and detonated remotely. Hari igisasu cyari giteze mu gikuta. Muri cya cyumba tutabonaga hano kuri map cyase kuri blueprint. I know. Mbabarira ibyo bintu bire bitandukanye map na blueprint. This knew this day was coming. Bisa nk'ibibye byari bizi ko uyu munsi uzagera. Long time ago. Byari byarateguye icyo gisasu na mbere. Bizi ko tuzaza. Hano ruri kuri chat. Important order. Andre ibyo bintu urimo birihutirwa koko ni ingenzi. Text from Rao. Rao aranyandikiye. He and Agent Carter just arrived at Steve Vilker's house. When Agent Carter bagiye kubwira umuryango wa Steve ko umugabo wabo yapfuye ni wamwirabura. 8 families to answer to. Bisango ni imiryango 8 isigaye yo kujya kubwira. Blame yourself. Abashinzwe umutekano 8 ba FBI bapfuye kujya kubwira famiye z'abati bene wanyu rero bapfuye biba bigoye. We have to blame ourselves. Aya makosa na yacu reka tubyishyireho. Abashinzwe umutekano. You know why? Uzi impamvu? Because there is no one else to blame right now. Muri kano kanya nawundi twashyira iki cyaha cyabaye. Responsible for this. Paka tumaze gufata abaginga batumye bagenzi bacu bapfa. Right here in this room. Hano muri iki cyumba ibintu byose bariho bihagararira. It's on us. Amakosa ari kuri twe kuba tutarafata abagizi ba nabi. Gasani bene wabo bapfuye bakoranaga. Now where are we at with this suicide victim? Uyu mugabo wiyahuye rero tubanze tumenye ibyo. Nta bimuranga. DNA samples. Bari gupima DNA sample woherejeho forensic hano mu Rwanda bikigo bita Rwanda Forensic Laboratory gikora ibyo bintu gipima kikamenya uwo muntu wapfuye yarinde yishwe n'iki bagapima DNA bakamenya iswe mufitanye amasano n'uyu muntu. Identity is the only piece of this puzzle we have left. Gatururi bakorera Kacyiru bwarakeye uyu mugabo ariko muri bya bipapuro ya makode ya bya byihebe abashinzwe umutekano wa FBI irizibira ikira gipapuro nta niyigifite kuko cyahiriye muri yanzu yabonye izina ryitwa ngo Jimmy Gordon isura yiriho akomeza gukurakinga zino kode agenda reba n'iki n'umutari cyane ni umuhanga buri muntu abafite ikintu ashoboye. Gonna be late for work. Uraza gukererwa ndakererwa ku kazi mwana wanjye banguka. Ni mama ni umugore wa Willie Scott. It's not like I'm old enough to spend 2 hours putting makeup on yet. Akana kari hano. Mama azi gukora amagomba kwitera makeup one. Right, smart now. Kana ufite umuntu ufite ubwenge gafite tugambo kavuga ukumva. Kana gafite imyaka 8. Scott called my desk. Willie Scott yamamagaye. Call him back. Sounded urgent. Numvaga byihutirwa ngo muhamagare. Willie Scott bari bagiye kumuha akazi hano aze nyine abafashe kumenya ibikira gipapuro gisobanuye iki. None icyo gipapuro cyahiriye mu nzu. Ariko ni wenyine ugisigaranye uko yari yagifotoye. Gusa yagifotoye bitemewe. Yamagaye hano. Uyu niwe wari umurangiye akazi avuga ati hari umuntu nzu urenze. Umve. You okay? Meze neza. I'm fine. Meze neza. Saw the explosion on the... Nabonye rya turika ryabaye ku makuru. I'm sorry about your men. Wihangane ku byabaye ku basore bawe. Crazy. N'ubusazi mwana. Listen, you know, now earlier I would have been there. Do you know who's behind? Iyo nanjye matinda gato nari guhiramo. No, not yet. We're still working on it. Ikirego turacyagikoraho. That document went up with everything else in the warehouse. Cya gipapuro cyari kiriho kode z'ibyihebe cyahiriyemo bivuze ngo ntabwo tukigukeneye mu kazi ngo uzudufashe kumbi igipapuro yagifoto yagitwaye. I need to ask you a favor. Hari faveri nshaka kugusaba. Well, now is not the time. Ntabwo ari cyo gihe cyo kunsaba faveri. Don't take much time and it's really important. Ntabwo biri butware igihe kinini mfasha.
Okay, shoot. sawa uyu nawe yahoze akorera I leta don't have access to the system anymore. urabizi ntabwo ngifite ukuntu nagera kuri systeme ya leta Gordon. ndagira ngo ndebere izina ry'umuntu bita Jimmy Gordon Culprit? nawe se n'umufatanyacyaha Four. uramushakira iki Can't really tell you anymore. ntabwo nakubwira icyo mushakira Would you please run the name for me? iryo zina rishyire muri systeme yanyu nka leta umenyere Jimmy Gordon akora iki amazina yacu baba bayafite I'll run it through someone else. nimba utabinkorera ndareba undi ubinkorera Stop. rekera hariko You know, let me see what I can dig up. okay reka ndebe n'iki namenye kuri iryo zina Okay, Jimmy yitwa Jim Gordon Jimmy nyine Gordon Gordon araryandika uyu yabifumbuye bikuye kuri cya gipapuro ariko n'ubu ntarabwira FBI ko cya gipapuro yari yagifotoye cyangwa se ko yatangiye no kuba yakwinjira muri zira kode z'ibyibi ntabwo arabibabwira ari kubikora ku giti cye urebe filime bano uyaza kumurebera iryo zina bita Jimmy Gordon ni muntu ki akana kagiyeho barebera filime gategereza papa karamubura mama yabyumvishe yanga kubikabwira kwa kundi ababyeyi nyine mushwana mugashaka kwangisha umwana buri umwe uruhande rwe gusa ibyo ntabwo ari byiza imico mibi umugabo mu nzu urabona ko ari imicupa rya duniya yote duniya yote ifite mutombora gura icupa rya duniya yote barimo na tombora ko sirimwe afite menshi ujye ureba mu mufuniko mbere ko ujugunya umufuniko ushobora gutsindira televiziyo amagara amatelefoni ibiki byose mwana hano yafashe amatike yo kureba filime arayaca papa yambeshye ngo turareba filime za Rocky umwana wawe kumubeshya filime ya Rocky mubyeyi ujye ubyitondera bishobora gutuma umwana kuzinukwa Hey, what'd you find? mwabonye iki Your man, Jimmy Gordon, was a Jimmy respected Gordon banker, yari umuntu ukora muri banki bubaha 50 years old, yari umuzungu from Arizona, Cajun clean with no criminal records, born nta cyaha afite 97 and dead 2 months ago from cardiac arrest. yapfuye amezi abiri ashize yishwe n'umutima That says here a heart attack took him out. baravuga ko ari umutima Do wamwishe you have an exact date? wambwira amatariki neza yapfiriye Jimmy Gordon August 16th. kwa munani tariki 16 2020 neza neza There this guy is? wambwira umugabo wari we yakoraga muri banki wiri izina rya mbere yabonye muri ya kode ya bya byihebe izina rya mbere yabonye muri yitwa Jimmy Gordon n'amatariki igihe yavukiye yari yabonye izina ariko hari imibare yanditse imbere umugabo yapfuye muri August kwa munani tariki 16 2020 arabanza ashyiramo akadomo hano mu kwa munani tariki 16 inyuguti ya Z iri hano isobanuye iki 2020 Jimmy Gordon ni muntu ki kuki izina rye ryari riri muri kode y'ibyihebe ashize amezi abiri apfuye uyu mugabo atangiye kugenda yinjira muri kode z'ibyihebe izi ni za filime z'ubwenge zisa tuze hano dutwike turya isi How you feeling? urumva umeze ute Like everyone else? n'abandi bose bababaye ni aba FBI Sir, who was your source for the warehouse tip? ese ni ndogwaye amakuru hari ahantu twasanze kiriya cyihebe You know I can't share that, Kurt. ntabwo nakubwira uwampaye amakuru I have to protect my source. bagomba kurinda sosi yanjye ahantu yakuye amakuru All through ubundi nta munyamwuga ujya uvuga ahantu yakuye amakuru 8 agents. aba agent 8 bapfuye We're my family too. nanjye bari famiye yanjye Sir, enough. Stop it. rekera hariko uyu mugabo aramuhaye amakuru Are you sure your source is only playing for one team? ese uwaguhaye amakuru abizi ko ariwe yahaye gusa cyangwa yahaye n'abandi duhanganye hari igihe umuntu ashobora kukubwira ati rero polisi mu gihe hano ni iki akahita abwira n'abagizi ba nabi bande zombi Think about it. ubitekerezeho ko waguhaye amakuru yaba ari weho yayahaye gusa cyangwa hari n'abandi yayahaye uyu ni afande katururi gusa bo babuze urwandiko rwa rwandiko rwa ruriho kode z'ibyihebe urwo rwandiko wari warusigaranye warufotoye niyo mpamvu buriya buri document ufite uba ugomba kuyifotora ukayibikaho temba ry'akara hari n'igihe bagufata ati perimi wayibagiwe ariko buriya warayifotoye hari igihe bakwihanganira buriya gufotora ni ibintu byiza ariko bifite akamaro hari nabo njye mbona bifotoza bambaye ubusa we mwataye umuco niko umugabo yakomeje hano ukomeza kureba zino kode z'abagabo akomeza kubyigaho yitonze akomeza kureba bisobanuye iki akuramo n'irindi zina nanone Philip Washington muri kode z'ibyihebe wasobanura gute ko izina ryawe ririmo Philip Washington irindi zina yabonye muri rwa rwandiko za kode za bya byihebe uyu mugabo ni umuhanga cyane buriya buri muntu hari ikintu aba ashoboye neza cyane uvuga ati uyu muntu ibi bintu arabyumva 5 kwa 5 umugabo akomeza kureba abonye irindi zina ryitwa Philip Washington Philip Washington uwa mbere bamubwiye ko yapfuye ni Jim Gordon amezi abiri ashize umugabo akimara kubona irindi zina yahise yambara agufatira
imbunda niwe yahoze ashinzwe umutekano arangije ahitahisha arapfuka arahisha ibyo yari ari gukoraho iperereza bye akana hano karakariye papa Ana kitwa Ana mama yanze gukabwira ko papa yari yakiseguye akabwira ko gahunda ya filime yahindutse karakaye bize sawa I'm fine. bize neza Well, you don't sound fine. genda umva utameze neza What's the matter, kiddo? ikibazo cy'umwana we I'm not a kid. ntago nkiri umwana yarakabwiye ati what's matter kiddo kiddo nyine ni kadogo ntago ndi umwana mwana wanjye usigaye ukura vuba You'll always be my little girl. ariko iteka uzaba uri umukobwa wanjye nanjye mpore ndi nyoko uko wakura kose rega ababyeyi baba ari ababyeyi babona uri akana kurimo uri gutekereza iki Mom? Yeah? mama Did Daddy ever call? ese papa yigeze aguhamagara I don't think so. ntabwo yigeze amamagara mwana umva kubeshya kumwe ababyeyi bateranya ugasanga biriya bintu ni imico mibi ku babyeyi namwe mugira imico mibi nimba warashwanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe umwana ntabwo uba ugomba kumwangisha undi mubyeyi isi buriya ni imbobo yirirwa no mu birara iki ni indaya mama wawe ibintu ntabwo ari sawa mujye mushwana hagati yanyu ariko nimuhura n'umwana mubwira ati papa we ni umubyeyi mwiza mama we ni umubyeyi mwiza uzi umwana gukomeza gukura umubwira utugambo nk'utwo ngo se ni ikirara ni indaya mama wawe ni inshinzi iki n'iki. So we received positive ID on a microwave suicide. Wa mugabo wirashe twamaze kumenya uwo ari we. Is 42. Yitwa Alex Mace. National. Afite imyaka 42. 98. Yashe muri Amerika muri 98. So I went to Boston College. Yize muri Boston College. Science. Yari umuhanga cyane mu bintu bya computer. Masters. Ndetse yari afite masters yakuye mu MIT. 5. He moves to Santa Monica where he meets Russian-born. Yagiye muri Santa Monica yahuriye n'umurusiya bita Marta. Spring of 06. Barashyingiranwa 2006. A housewife with no. Bashyingiranwe n'umugore wirirwaga mu rugo udafite akazi. Time for questioning. Umugore wuriya mugabo wirashe mu muzane. Bamwita Alex Mace. He's working for us, so old roommates, neighbors, teachers, see what abo bari baziranye inshuti ze bo biganye abaturanyi be bose mubaze kuri uwo mugabo. Uko bari FBI kiri kwibaza kuri wa mugabo wirashe undi bafashe wirashe ngo bashaka umugore bamuhata bamubaze byinshi. Hano hari ukomeje kugenda agiye gushaka witwa Philip Washington yabonye izina rye muri za kode z'ibyihebe. Katururi. Think through me. Yes, sir. FBI iri hano. Wirashe bamaze kumenya nicyo cyihebe basanze kiri ahantu hari za kode. Gusa rero iyo kode umuntu wayisigaranye ari we bita Will Scott. Hari izina yabonyemo ndetse butuvugana yagiye no kureba uwo muntu ari. You can use some sleep. Usa nk'umuntu ukeneye kuryama. It's not a nice thing to say to a lady. Icyo ntabwo ari ibintu byiza byo kubwira umugore ngo akeneye kuryama. Hari ibindi ahita atekereza. Iko nyine umugore yamusubije. Umugore ati madamu urasa nk'umuntu ukeneye kuryama. Umugore nawe ati hari iryo jambo ntabwo ari ryiza kuribwira umugore ngo akeneye kuryama. I mean it. Aryama iwanyu. Kurt and I, we can keep things moving. Jya kuruka njye na Kate ibindi turabyitaho. Acaho. Yeah. Barakwereka wabashije gusigarana ya kode y'ibyihebe ndetse wamashije no gukuramo izina yinjiye mu nyubako yabonye. Iryo zina yabonye ryitwa Philip Washington. Ahatuye ngo ni hano umugabo yaje kumureba. Yanze kubibwira FBI, yanze kugira umuntu n'umwe abwira, ari gukora ku giti cye. Kura y'imbunda. Bamwita Will Scott. Katururi. Hey. Wabonye filime nyinshi z'ubwenge narababwiye ngo filime zitari mu ubwenge zidasobanutse. Izo filime ntabwo uzumva roki nazifashemo. Baranzi ngewe ariko. Sibyo? Kandi none za filime ugomba gusobanukirwa ijambo kurindi bavuze ngo iki ari za filime basakurizamo ntimusobanukirwe. Izi filime kandi uzisanga ku gasobanuye films.com ni website ujya ukishyura udufaranga duke ukajya wirebera filime neza umeze neza. Umugabo yinjira mu nyubako ibaza izina ibyihebe byari byarahishe muri kode. Wowe iryo zina warimenya ukajya ahantu iryo zina rituye. Umeze nk'uwiyahuye nk'umuntu wazi wanjye bira mupanga ataneguje. Umeze tu kugera no muri ugasanga hari umugabo umeze nk'uri gupfa. Hari umugabo uri gusamba. Yinjiye muri inzu asanga umuntu uri muri iyi nzu ari gusamba. Bimeze bite? Cyawe reba filime komeza imbere. Umugabo ari gusamba. Avayo reba ko yamutabara. Aza gutabara umugabo ari gusamba. Bimeze neza. Gusamba. Bisa neza aza kumwasamura reba umugabo arebe. Bimeze bite? Akiri hano nawe baramufata. Bakubita
mama we wajeje kuneka yigize indwanyi yigize rambo mu bisheke. There is a season Ibintu byose bigira igihe. and a time to every purpose under heaven. Munsi y'ijuru ibintu byose biba kubwa impamvu. A time to weep Habaho igihe cyo kurira and a time to laugh. n'igihe cyo guseka. A time to mourn Igihe cyo and a time to dance. igihe cyo kubyina n'igihe cyo gushyingura bacu cyase kubunamira. Thank you for Will's life here on earth. Turabashimira ubuzima Willy yagize kuri iyi si. This body that lies before us. Uyu murambo turyamye imbere Willy bamuteye urushinge yitapfura agakobwa kaje kumushyingura. Wa mugabo Willy byapfuye baje kumushyingura. Cya gishinge bamuteye cyahise kimwica. Nyagasani. Bano ntago bikaza baza gushyingura ari nk'abantu 10 wagira ngo bari muri corona bo bavumbuye corona mbere yacu nako bavumbuye nyine gushyingura muri bakenya mbere ya na corona. Umugabo arapfuye Willy Scott. Yagiye yigize rambo gagiye kuvumbura ngo ibya kode z'ibyihebe ngo amazina yabonyeho bamujombye igishinge yitapfa. Agakobwa ke disi kaje kumushyingura. Kamuheruka ejo bavugana ngo bazajye kureba filime za Rocky. None papa arapfuye. Willy Scott uko yapfuye. Hey. Katururi. Meze bite? Umugabo yapfuye dore ngo yari umuhanga mu byerekeranye no kuba yamenya kode z'ibyihebe. Bivuze ngo cya gipapuro cy'ibyihebe kiracyahari. Isanduku bayisize hano. Ngo araba bagomba kuza bukeye bakayigira iki n'iki bagashingura bikarangira bagashyiraho na beto bakubaka neza. Niko bigenda. Telefone irasona. Telefone hano yarasonnye. Urebe filime witunze. Abavuye gushyingura. Telefone hano yarasonnye. Bimeze biti. Urebe filime. Telefone yarasonnye. Kumbe ni wa mugabo wirara cyari mu isanduku. Umugabo mu isanduku ni muzima we. Nibwo agikayuka telefone yaramukanguye. Umugabo bamushinguranye na telefone. Surprised you're still alive. Utunguye no kuba ukiri muzima sibyo? Hey! Who is this? Ninde tuvugana? Who the hell am I? Ese ndi hehe? One question at a time. Bazi ikibazo ku gihe cyacu. You know where you are, Will Scott. Willy Scott ndabiza ahurura hasi. Umugabo ntago arapfa ubwo bamushyinguye ari muzima. Cya gishinge bari bamuteye bigaragara ko wapfuye nyuma ukaza gukanguka. All your questions will be answered in time. Ibibazo byawe byose biraza gusubirizwa igihe. Now, follow my instructions and everything will be. Kurikiza amabwiriza yanjye uraza kumera sawa. Instructions? Ayahe mabwiriza? What are you talking about? Uravuga ibiki? Urebe. What the fuck is going on? Sini ibiki bijya mbere. Mungure mwana umugabo ari mu isanduka ari rusororo mu masaha y'ijoro famiye yamusize mu gitondo we. Umugabo ari rusororo. Tuza Will. Not the time to get agitated. Icyo gihe cyo gusara ngo ukoresha umwuka mwinshi. The average human being consumes around 0. Ikiremwa muntu gisanzwe gikoresha 0.5 bya oxygene ku munota. You've been in this coffin for 5 hours. Kandi umaze amasaha 5 mu isanduku. 1 minute. Bivuze ngo usigaranye Leaves you with iminota mike. 9 minutes of breathing. Iminota itarenga 10 uhumeka ukayita upfa umwuka urabugushiranye. Yes, you do as I say. Rero byabyiza ukoze uko nkubwiye. Then we can have a nice. No, ukora ibyo ngubwiye uraza duhure tuganire twitonze neza. Now. Umva. Listen closely. Nyumva kandi witonze. There's a trigger above your head. Hari imbarutso iri hejuru yawe. Twist the handle. Iyihindukize ni nka serire. Push. Nurangiza usunike. Umugabo arahindukiza arasunika. Rusororo mu masaha y'ijoro umugabo avuye mu isanduku. Famiye yamushyinguye. N'abandi bose bari bamuzi. Hey! Ngo bari bamuteye igishinge ku buryo bagupima bakabona wapfuye. Ariko hari amasaha ari buze kugira ugakanguka. You buried me alive. Wakinguye ndi muzima rusororo. Wakigurye gufusha. I want to know what's going on. Ndashaka kumenya ibiki bijya mbere. No. I'm on your side. Kendi ku ruhande rwawe. That you put me in there. Kandi wankinguye. Said that. Ntabwo navuze ko ari njye wagushyinguye. Well, if you didn't, who did? Nimba utanshyinguye ninde wanshyinguye? Okay, tell me who you are. Ubundi mbwira urinde. Me in the coffin to begin with. Mbwira n'umugingo wakize mu isanduku. And you're asking the wrong question. Uri kubaza ibibazo bitari byo. Reasonable question. Ndi kubaza ibibazo by'ubwenge. You were dead. Wari wapfuye. And I'm offering you a new life. None ndi kuguha ubuzima bushyashya. Meet me and I'll explain everything. Kwino duhure gusobanurira buri kimwe. Hehe. There's a black car parked across the street. Hari imodoka y'umukara iparitse hakurya y'umuhanda yitwa Niyuzuruka. Imfunguzo zirimo imbere aho bakiriza. Hey. Genda watsi yo modoka uze duhure gusobanurira ibintu byose. Nyagasani. Hey. Uyu mugabo yincize mu bintu atazi. Yatangiye ngo yafotoye urupapuro rw'abagabo. Black Chevy.
00 Chevrolet y'umukara. Plaque 007 iki niki? Imodoka y'umukara kirimo n'urufunguzo. Ati nimba ushaka kumenya ukuntu washyinguwe ngwino ngusobanurire kandi ndi ku ruhande rwawe. Bimeze bite? Umugabo yatangiye ngo ashaka kumenya ngo kode z'ibyihebe yigize rambo mu bisheke bamushyinguye ari muzima ashyingururiwe bakaba baramuhamagaye ati vayo akingura imodoka afitemo n'ubwo bari kuzi kuva mu isanduku rusoro rumwe aramubwira ngo hari imodoka naguparikiye ku ruhande yatsuza undebe iyo modoka nge ntago nayinjiramo rw'igikundiro ntago nayijyamo ahubwo uyu mugabo aranatinyuka umugabo yinjira mu modoka wari wankinguye shandi muzima umugabo yinjira mu modoka. Okay, I'm in the car. What next? GPS on the dash. Turn it on. Hard was it, Will? Where are you taking me? Be soon enough. Fucking coffin! Damn answer! To you arrive at your destination, make sure you get answers to all 32 minutes. Hello? Alo ahita namukupa. Iyi modoka ifite GPS. Iyi GPS irakuyobora ikakubwira ati komeza imbere kata genda ikakuyobora mpaka ugeze ibirimo amerekezo y'ahantu. Kuriya nyine umuntu gukubita location akabona umugezeho. Agerageje guhamagara iyo nimero yamuhamagaraga yanga gucamo. Imodoka baguhaye irimo GPS urabaza iki? Umugabo yatse imodoka. Gatururi. Ajye kureba uwo muntu uri kumuhamagara amuhe n'amakuru ibibazo byose yibaza uyu mugabo ari kwibaza ari nabyo bibazo natwe twese turi kwibaza. Imodoka irambwira ati komeza imbere. Imodoka irakuyobora n'iza modoka nziza zigezweho nako mwe mufite zimwe za kera mbabwira nzi ko muri bagenzi banjye akomeza imbere ikafite ubwoba. Muri metero 200 uyituka ati buryo GPS irakuyobora mugenda muganira harimo n'ijwi ry'umukobwa ari kuyobora arakata komeza ukati buryo arakata ari kuyoborwa na GPS yo mu modoka. Urebe filime umugabo ageze hano GPS arayizimya ubundi ndajya dore ngarayizimya ubundi no muntu uri kunyobora aranjyana ikigabo cyita kimuhamagara urebe filime kimuhamagara cyitaba aragikupa ubundi umuntu umamagara wari wankinguye ndamwitabira iki umugabo arongera amuhamagara urebe amuhamagaye telefone yuza mu idirishya arayijugunya nyagasani yanze kongera kwitaba umuntu wari uri kumuyobora GPS arayizimije reka nitahire mu mahoro uyu mugabo nari mpamvu yo kumwitaba ibyo uriya mugabo uri kumuhamagara bivuyemo yitahire mu mahoro atarajya kure dore ngo baramugonga agisuzugura itegeko ry'umugabo dore ngo baramugonga we utazacikwa na episode ya 2 ku munsi w'ejo izi ni za Mwami wacu Yesu Kristo. Neema amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leoponso Bimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa. No moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Umunsi wa kane. Leo ni siku ya Alhamisi. Muso kuohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Aho dukurikirani hose mahali popote tunapotufuatilia kwa jina la Yesu. Ibyari byakuboshye vilivyokufunga bikubitwe hasi
iki gitondo mu izina rya Yesu. Viangushwe chini asubuhi hii kwa jina la Yesu. Tuvuga ngo buri imbaraga zose zari zarakuboshye. Twatamka nguvu zote zilizokufunga. Buri mikorere yose ubupfumu n'uburozi. Kazi zote za kichawi na kilogi ikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Zipigwe chini kwa jina la Yesu. Bitsindwe mu izina, vishindwe kwa jina la Yesu. Yesaya 43 Isaya 43 murongo wa 18 na 19 18 na 19 avuga ngo ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda jambo neno jipya. Kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Na sasa litakapokuja hamtalijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na mito ya maji nyikani. So iyo tuvuga ngo umuntu araboshywe, tunaposema mtu amefungwa, umuntu ashobora kuboshwe nibihe arimo. Mtu anaweza akawa amefungwa na majira aliyomo, akabohwa n'ibintu yaciyemo, akafungwa na vitu alivyovipitia, alivyoviishi, akabohwa n'ibintu amazemo igihe, na akafungwa na vitu anavyoviishi kwa muda mrefu. Noneho iyo igihe cyawe kigeze cyo kubohoka, sasa na majira yako anapowadia kufunguliwa, ugomba kuanza gutera. Ni kwamba kuna hatua inatakiwa kwanza uipige. Ugomba kuanza kwibagirwa ibya kera. Ni lazima kwanza uyasahau ya zamani, ukibagirwa ibyo waciyemo, na uyasahau uliyoyapitia. Hari ibintu bya kera byabayeho. Kuna mambo ya zamani yaliyotokea. Hari bya kera waciyemo. Kuna ya zamani uliyoyapitia. Uhora wicira urubanza mu buzima bwawe. Na wewe huwa unatafakari na kujihukumu. Uhora wikondana, ntago ujya wibabarira. Yani wewe unajihukumu kabisa, huwezi kujihurumia. Ntago wibabarira mu buzima bwawe. Huna huruma maishani mwako. Ntabwo ushobora kubohoka kandi utaribabarira. Na huwezi kufunguka bila kujisamehe. Uhora wumva na makosa yawe. Yani wewe unajihukumu kwamba ni kosa lililotokana na wewe. Wabikoze. Ni wewe uliyotenda. Nibyo byabayeho. Ni kweli yametokea. Ariko ibyarangiye byararangiye. Lakini ya zamani yamepita. Birengane. Hayo yavuke. Birengane ibyo bya kera. Yavuke hayo ya mambo ya zamani. Bireke bikubera isomo. Yaache yawe somo. Byagufasha gutsinda ibindi bindi. Litakalo kusaidia kuwa mshindi katika majira yajayo. Komeza ubyibuka no kwica urubanza ntacyo. Lakini kuendelea kuyakumbuka na kujihukumu haikusaidii. Ntacyo byakumarira mu buzima. Haiwezi kuleta faida yoyote kwa maisha yako. Kuguma wibuka ibyo abantu bagukoreye. Unakumbuka watu waliokutendea. Ibyo bakugiriye nibyo ni bibi. Ni kweli yenye wamekutendea ni mabaya. Ariko kubohwa nibyo nakahise ntacyo. Lakini sasa wewe kufungwa na mambo ya kale, ugomba kureba destiny. Ni lazima utizame mbele destiny. Reka mwibutse mwene data. Wacha nikukumbushe mwana wa Mungu. Ntabwo tugenda dusubira inyuma. Hatuendi tukirudi nyuma. Iyo tugenda tujimbere. Tunapokwenda tunaenda mbele. Kuki ukomeza kureba inyuma? Kwa nini unaendelea kugeukia nyuma? Tujya mbele. Wakati tunaenda mbele. Iyo tugenda tujya mbele. Tunapotembea tunakwenda mbele. Kandi ni imyaka yongera ntigenda ikurwaho, igenda yiyongera iba myinshi. Na umri unapoongezeka si kwamba unaondolewa, unaenda ukiongezeka. Inyuma urashaka iki? Sasa uko nyuma unatafuta kwa nini? Ibya kera urabishakamo iki? Hayo ya zamani yanakuhusu nini wewe? Urabishakamo iki bya kera? Tafuta nini huko kwenye historia ya zamani? Ibya kera we kubyitaho. Ya zamani usiyajali. Ibyashizeho kubiha agaciro. Yaliyopita usiyapee zamani. Esheke wagize ejo hashize. Yani kule kufeli wewe uliko kupitia. Chimwaro wagize ejo hashize. Aibu ulioipitia. Nibikwafekte uyu munsi. Yani yasiku-affect leo. Uyu munsi wajya ngo birongera bimere nka byandi byejo. Uendelee kusema yatarudi kama yale ya zamani. Ntagihe nafasha amafaranga arahomba. Kipindi kile nilipata hela, nilichukua hela ikafilisika. Narabikoze biranga. Kipindi kile nimefanya nikashindwa. Ninongera byanga. Nitakapofanya tena nitashindwa. Ntugahora ubona ko ibintu bizaba nka kwa kundi byagenze. Yani usiwe unaona ile picha ya zamani ya kufeli. Ku murongo wa 19 aravango. Kwa mstari wa 19 panasema, dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda neno jipya. Haleluya. Haleluya. Iby'Imana igiye gukora ni bishya bitandukanye na bya bindi byejo hashize. Mwenyezi Mungu anayoenda kuyatenda ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Ibigiye kubaho ni bishyashya. Yanayoenda kutokea ni mapya. Ubu none ibintu biri gukora biraza ari bishyashya bitandukanye n'ibya ejo. Na kwa sasa unayoenda kuyafanya ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Uko kigiye kwaduka na kinavyoenda kuripuka muzakimenya.
Hutojua. Mu Giswahili bavuze neza ngo ni kuripuka. Yeah. Kibeho mu izina. Kuna kinachokwenda kutokea kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo kiraduka mu izina rya. Ninatamka kinaripuka kwa jina la Yesu. Kiraduka. Kinaribuka. Nawe uzabimenya byabaye. Na wewe utalijua likishatokea. Uzabimenya byabaye. Utalijua likishatokea. Uyu munsi wa none. Leo hii wabimenya uko biri. Huwezi kujua namna ilivyo. Ariko Imana ikoze. Lakini Mungu alichokifanya uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Ngo muzakimenya. Mtakijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitatengeneza njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na nitiririshe mito nyikani. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Mu butayu na ahantu abantu batajya. Jangwani ni mahali watu hawezi kwenda. Na ahantu hataba amazi. Ni kwanza hakuna maji. Hataba ibyo kurya. Hakuna chakula. Hari izuba ryinshi. Kuna jua kali. Hari umuyaga. Kuna upepo. Na ahantu umuntu atakifuza kuba. Ni mahali huwezi kutamani kupaishi. Kivuga mu butayu. Kwa nini Mungu anasema jangwani? Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ubutayu. Unajua kuna mtu anaishi katika maisha ya jangwani. Ariko buzima warurimo. Lakini maisha hayo uliokuwa unayapitia. Imana yaciye inzira. Mungu amepeana njia. Imana iciye inzira. Amepeana njia. Muri ubwo buzima ubona ko butashoboka. Katika maisha hayo ulikuwa unaona yawezekana. Muri ibyo bintu ubona ko bitashoboka. Katika majaribu hayo ulikuwa unaona huwezi kuvuka. Inzira iraciwe mu izina. Njia imepewana. Habayeho inzira. Kumekuwa na njia. Mu izina rya jina la Yesu. Nzatembesha imigezi. Na nitatiririsha mito. Nzatembesha imigezi. Nitatiririsha mito. Mu kidaturwa. Nyikani. Mu kidaturwa. Nyikani. Hantu abantu batageraga. Ni mahali pale watu hawawezi kufika. Hantu abantu batabaga. Ni mahali watu hawawezi kuishi. Kubera ko ntacyo bajya gushakayo. Kwa kule hakuna wanachokitafuta. Kubera ko imigezi y'amazi mahate kwatembera. Sasa kwa kuwa mito ya maji tayari imeshatiririka. Kwa kuwa baraka zimeshaingia. None abantu bazaza kuhatura. Na watu watakuja kuishi hapa. Dore ukuntu bimeze. Tizama palivyo. Ni nk'ahantu mu cyaro hatara amatara. Ni kwamba ni kama kijijini mahali hakuna stima. Nta mazi. Hakuna maji. Nta barabara. Hakuna barabara. Reba ibyo bintu bihageze. Tizama sasa miundombinu yote inapofika. Gutura haha. Ni watu wote wanakuja kuishi mahali bakahegera. Muda huo wanapakaribia. Hatuza agaciro. Kumepata samani. So, Imana itembesheje amazi hatara amazi. Na Mungu anapotiririsha mito ya maji mahali kulikuwa na ukame. Mahali hapo kunakuwa na samani. Inamaanisha nini? Hari ibintu warubuze byatuma gutagira agaciro. Kuna vitu wewe vimepungua kwako na inakuwa na sababu ya wewe usiwe na samani. Ntabwo societe itwubaha kuba ko turi abantu. Jamani, jamii haituheshimu kwa kuwa ni wanadamu sisi. Ntabwo societe itwubaha kwa turi abantu. Jamii haiwezi kutukubali kwa kuwa sisi ni wanadamu. Yubaha responsibility tufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. Yubaha responsibility tufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. So hari inshingano tugira. Kuna majukumu tunayo zikaduhesha icyubahiro. Na majukumu hayo yanatuheshimisha. Zikaduhesha icyubahiro. Majukumu hayo yanatutambulisha. Udafite inshingano muri isi. Mtu yeyote ana majukumu katika dunia hii. Hawezi kupata heshima. Hawezi kupata heshima. Rero nasomye birambwa ngo Imana izibye abantu bakeneye. Na nilisoma Bible ikaniambia Mungu anajua mahitaji ya wanadamu. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Irazi ikintu cyaribuka ku buzima bwawe. Yaani Mungu anajua kinachoweza kulipuka kwa maisha yako. Uwo mwanya abantu bagatangira kukuba. Na muda huo wanadamu wakaanza kukuheshimu. Abatagutelefona akagutelefona. Wale walikuwa hawajawahi kukupigia simu ndio wanatafuta na namba zako. Abatemeraga kuri mwene wabo. Walikuwa hawakukubali kama ndugu. Bagatangira kwemera kuri mwene wabo. Wanaanza kukubali kama wewe ni ndugu. Bakaza kukuramutsa. Wanakuja kukusalimia. Bakaza kukuraba. Wanakuja kukutembelea. Abataguhaga ijambo akaguha ijambo. Wale walikuwa kabisa wamekunyima neno wakaanza kukupa heshima. Abagucagaho nka bisi yuzuye. Waliokuwa wanakupitia kama basi limejaa. Bagatangira kuguha agaciro. Wanaanza sasa kukupea samani. So rero uyu munsi noneho uherereye hose. Na leo hii mahali popote ulipo. Ndatangaza ikintu gisha ku buzima bwa mizina. Ninatangaza neno jipya kwa maisha yako. Kandi kigira cyaduke mu buzima bwawe. Na kinaenda kuripuka kwa maisha yako. Kandi kiradutse mu izina ryawe. Tena kimeripuka kwa jina la Yesu. Kiradutse mu izina ryawe. Kimeripuka kwa jina la Yesu. Kandi abantu bose bazakimenya. Na watu wote watajua mu izina ryawe. Kwa jina la Yesu. Ntuvuge ngo hari karande ziwanyu. Usiseme kuna laana za kifamilia. Ntuvuge ngo hari mizimu n'abarozi. Usiseme kuna mizimu na warogi. Ntuvuge ngo hari ubupfumu. Usiseme kuna uchawi. Icyo nta mbaraga zigihagarika mu izina ryawe. Hicho kinachoripuka hakuna nguvu iwezacho kukizuia. Hakuna roho iwezacho kukizuia. Ndio maana kinaripuka. Kiza gitunguranye nka accident. Yani kinakuja kama ajali. Ku buryo n'umwanzi wawe. Yani ni kama adui wako
ntamenye igihe byabereye, hawezi kujua ni muda gani kimetokea. Asigara abona byabaye gusa. Yani anabaki kwenye mshangao, jambo limetokea, abona byakoretse, anaona limetendeka. Iki nicyo kigiye kubaho ku buzima bwawe, na hili ndio linaloenda kutokea kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Na hiki ndio kimetokea kwa maisha yako. Gitunguranye ku buzima bwawe. Kuna jambo la kushtusha, hari ikintu cyadutse ku buzima bwawe. Kuna jambo limeibuka kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere mu buzima bwawe. Yani lilo tofauti na lile ulilozoea kwa maisha yako. Tandukanye n'ibyo warumenyere kubona. Lilo tofauti na lile ulilozoea kuliona. Menyere guhura nabyo. Lile tofauti na lile ulilozoea kukutana nalo kwa jina la Yesu. Kandi abantu bose bazakibona. Tena watu wote watakiona. Kandi nawe uzahimbaza Imana. Na wewe utamtukuza Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Imana yo mu ijuru guhezagire. Mungu wa mbinguni akubariki. Imana yo mu ijuru guumugisha. Mungu wa mbinguni akupe baraka. Mu buzima bwa mu izina rya. Na liishi kwa maisha yako. Hakuna mlogi. Hakuna mchawi. Urabihagarika mu izina. Atakayezuia neno hili. Hakuna mchawi. Urabihagarika mu izina. Atakayezuia neno hili. Hakuna imigezi itembe ku buzima bwawe. Mito imetiririka kwa maisha yako. Mu bugaragwa hashizwe inzira. Jangwani kumewekwa njia. Mu izina kwa jina la Yesu. Ibyari byaranze biremeye. Vilivyokuwa vimekataa mu izina kwa jina la Yesu. Imana iguhezagire. Mungu akubariki. Kandi ugire umugisha. Na ukawe na baraka. Bibayeho uko mu izina na imekuwa kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina. Umefunguka kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina. Umefunguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa mambo ya kale. Funguka kwa ile ulivyofeli siku zilizopita. Funguka kwa ile aibu iliyopita. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Na halitorudi kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Komeze kudukurikirana. Endelea kutufuatilia. Ejo kuwa gatanu. Kesho Ijumaa. Tuzaba turi kumwe mu makoraniro ya online altar. Tutakuwa pamoja kwenye huduma ya online altar. Saa sita z'ijoro hano muri Nairobi. Ni saa sita usiku. Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Umunsi wa kane. Leo ni siku ya Alhamisi. Umunsi wo kubohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Aho dukurikirana hose, mahali popote tunapotufuatilia, kwa jina la Yesu. Ibyari byakuboshye vilivyokufunga bikubitwe hasi igitondo mu izina rya Yesu. Viangushwe chini asubuhi kwa jina la Yesu. Tuvuga buri imbaraga zose zari zarakuboshye. Twatamka nguvu zote zilizokufunga. Buri mikorere yose ubupfumu n'uburozi. Kazi zote za kichawi na kilogi ikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Zipigwe chini kwa jina la Yesu. Bitsindwe mu izina, vishindwe kwa jina la Yesu. Yesaya 43. Isaya 43 murongo wa 18 na 19. 18 na 19. Avuga ngo ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda jambo neno jipya. Kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Na sasa litakapokuja hamtalijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na mito ya maji nyikani. So iyo tuvuga ngo umuntu araboshywe, tunaposema mtu amefungwa, umuntu ashobora kuba aboshwe n'ibihe arimo.
Mtu anaweza akawa amefungwa na majira aliyomo, akabohwa n'ibintu yaciyemo, akafungwa na vitu alivyovipitia, alivyoviishi, n'ibintu amazemo igihe, na akafungwa na vitu anavyoviishi kwa muda mrefu. Noneho iyo igihe cyawe kigeze cyo kubohoka, sasa na majira yako anapowadia kufunguliwa, ugomba kuanza gutera. Ni kwamba kuna hatua inatakiwa kwanza uipige. Ugomba kuanza kwibagirwa ibya kera. Ni lazima kwanza uyasahau ya zamani, ukibagirwa ibyo waciyemo, na uyasahau uliyoyapitia. Hari ibintu bya kera byabayeho, kuna mambo ya zamani yaliyotokea, hari bya kera waciyemo, kuna ya zamani uliyoyapitia. Uhora wicira urubanza mu buzima bwawe, na wewe huwa unatafakari na kujihukumu. Uhora wikondana, ntabwo ujya wibabarira. Yani wewe unajihukumu kabisa, huwezi kujihurumia. Ntabwo wibabarira mu buzima bwawe, huna huruma maishani mwako. Ntabwo ushobora kubohoka kandi utaribabarira, na huwezi kufunguka bila kujisamehe. Uhora wumva na makosa yawe, yani wewe unajihukumu kwamba ni kosa lililotokana na wewe, ni wewe uliyotenda. Nibyo byabayeho, ni kweli yametokea, ariko ibyarangiye byararangiye, lakini ya zamani yamepita. Birengane, hayo yavuke. Birengane ibyo bya kera, yavuke hayo ya mambo ya zamani. Bireke bikubera isomo, yaache yawe somo byagufasha gutsinda ibindi litakalo kusaidia kuwa mshindi katika majira yajayo. Komeza ubyibuka no kwica urubanza ntacyo, lakini kuendelea kuyakumbuka na kujihukumu haikusaidii. Ntacyo byakumara mu buzima, haiwezi kuleta faida yoyote kwa maisha yako. Kuguma wibuka ibyo abantu bagukoreye, unakumbuka watu waliokutendea, ibyo bakugiriye nibyo ni bibi. Ni kweli yenye wamekutendea ni mabaya, ariko kubohwa nibyo nakahise ntacyo. Lakini sasa wewe kufungwa na mambo ya kale, ugomba kureba destiny. Ni lazima utizame mbele destiny. Reka wibutse mwene data, wacha nikukumbushe mwana wa Mungu. Ntabwo tugenda dusubira inyuma, hatuendi tukirudi nyuma. Iyo tugenda tujimbere, tunapokwenda tunaenda mbele. Kuki ukomeza kureba inyuma? Kwa nini unaendelea kugeukia nyuma tujya mbele wakati tunaenda mbele? Iyo tugenda tujya imbere, tunapotembea tunakwenda mbele. Kandi ni imyaka yongera, ntigenda ikurwaho, igenda yiyongera iba myinshi. Na umri unapoongezeka, si kwamba unaondolewa, unaenda ukiongezeka. Inyuma urashaka iki? Sasa uko nyuma unatafuta kwa nini? Ibya kera urabishakamo iki? Hayo ya zamani yanakuhusu nini wewe? Urabishakamo iki bya kera? Unatafuta nini huko kwenye historia ya zamani? Ibya kera we kubyitaho. Ya zamani usiyajali. Ibyashizeho kubiha agaciro. Yaliyopita usiyapee zamani. Esheke wagize ejo hashize, yani kule kufeli wewe uliko kupitia, kimwaro wagize ejo hashize, aibu ulioipitia, nibikwafekte uyu munsi, yani yasiku-affect leo. Uyu munsi wajya uvuga ngo birongera bimere nka bya indi by'ejo, uendelee kusema yatarudi kama yale ya zamani. Ntagihe nafashe amafaranga arahomba. Kipindi kile nilipata hela, nilichukua hela ikafilisika. Narabikoze biranga. Kipindi kile nimefanya nikashindwa. Ninongera birongera byanga. Nitakapofanya tena nitashindwa. Ntugahora ubona ko ibintu bizaba nka kwa kundi byagenze. Yani usiwe unaona ile picha ya zamani ya kufeli. Ku murongo wa 19 aravango. Kwa mstari wa 19 panasema, dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda neno jipya. Haleluya. Haleluya. Iby'Imana igiye gukora ni bishya, bitandukanye na bya bindi by'ejo hashize. Mwenyezi Mungu anayoenda kuyatenda ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Ibigiye kubaho ni bishyashya. Yanayoenda kutokea ni mapya. Ubunono ibintu biri gukora biraza ari bishyashya, bitandukanye n'ibya ejo. Na kwa sasa unayoenda kuyafanya ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Uko kigiye kwaduka na kinavyoenda kuripuka, muzakimenya. Utojua. Mugiswahili bavuze neza ngo ni kuripuka. Kibeho mu izina. Kuna kinachokwenda kutokea kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo kiraduka mu izina rya. Ninatamka kinaripuka kwa jina la Yesu. Kiraduka. Kinaribuka. Nawe uzabimenya byabaye. Na wewe utalijua likishatokea. Uzamenya byabaye. Utalijua likishatokea. Uyu munsi wa none, leo hii wabimenya uko biri. Huwezi kujua namna ilivyo. Ariko Imana ikoze, lakini Mungu alichokifanya uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Ngo muzakimenya. Mtakijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitatengeneza njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na nitirishe mito nyikani. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Mu butayu na ahantu abantu batajya. Jangwani ni mahali watu hawezi kwenda. Na ahantu hataba amazi. Ni
kwanza hakuna maji, hataba ibyo kurya, hakuna chakula, hari izuba ryinshi, kuna jua kali, hari umuyaga, kuna upepo, ahantu umuntu atakifuza kuba, ni mahali huwezi kutamani kupaishi. kivuga mu butayu. Kwa nini Mungu anasema jangwani? Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ubutayu. Unajua kuna mtu anaishi katika maisha ya jangwani, ariko buzima warurimo, lakini maisha hayo uliokuwa unayapitia, Imana yaciye inzira. Mungu amepeana njia, Imana iciye inzira, amepeana njia. Muri ubwo buzima ubona ko butashoboka, katika maisha hayo ulikuwa unaona hayawezekani, muri ibyo bintu ubona ko bitashoboka, katika majaribu hayo ulikuwa unaona huwezi kuvuka, inzira iraciwe mu izina, njia imepewana, habayeho inzira, kumekuwa na njia mu izina rya kwa jina la Yesu. Nzatembesha imigezi, na nitatiririsha mito, nzatembesha imigezi, nitatiririsha mito mu kidaturwa, nyikani, mu kidaturwa, nyikani. Hantu abantu batageraga, ni mahali pale watu hawawezi kufika, hantu abantu batabaga, ni mahali watu hawawezi kuishi, kubera ko ntacyo bajya gushakayo, kwa kule hakuna wanachokitafuta, imigezi y'amazi mahate kuhatembera. Sasa kwa kuwa mito ya maji tayari imeshatiririka, kwa kuwa baraka zimeshaingia, none abantu bazaza kuhatura, na watu watakuja kuishi hapa. Dore ukuntu bimeze, tazama palivyo, ni nk'ahantu mu cyaro hatara amatara, ni kwamba ni kama kijijini mahali hakuna stima, nta mazi, hakuna maji, nta barabara, hakuna barabara. Reba ibyo bintu bihageze. Tazama sasa miundombinu yote inapofika, ni watu wote wanakuja kuishi mahali pale, muda huo wanapakaribia, kumepata thamani. Imani itembesheje amazi hatari amazi, na Mungu anapotiririsha mito ya maji mahali kulikuwa na ukame, mahali hapo kunakuwa na thamani. Inamaanisha nini? Hari ibintu warubuze byatuma gutagira agaciro, kuna vitu wewe vimepungua kwako na inakuwa na sababu ya wewe usiwe na thamani. Ntabwo societe itwubaha kuba ko turi abantu. Jamani, jamii haituheshimu kwa kuwa ni wanadamu sisi. Ntabwo societe twubaha kwa turi abantu. Jamii haiwezi kutukubali kwa kuwa sisi ni wanadamu. Yubaha responsibility tufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. Yubaha responsibility tufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. So hari inshingano tugira, kuna majukumu tunayo zikaduhesha icyubahiro, na majukumu hayo yanatuheshimisha, zikaduhesha icyubahiro, majukumu hayo yanatutambulisha. Na mtu yote ana majukumu katika dunia hii, hawezi kupata heshima, hawezi kupata heshima. Rero nasomye birambwa ngo Imana izibye abantu bakeneye, na nilisoma Bible ikaniambia Mungu anajua mahitaji ya wanadamu. Imana izibye abantu bakeneye, Mungu anajua tunacho wanadamu. Imana izibye abantu bakeneye, Mungu anajua tunachokihitaji. Irazi ikintu cyaripuka ku buzima bwawe, yani Mungu anajua kinachoweza kuripuka kwa maisha yako. Uwo mwanya abantu bakatangira kukuba, na muda huo wanadamu wakaanza kukuheshimu. Abatagutelefona akagutelefona, wale walikuwa hawajawahi kukupigia simu ndio wanatafuta na namba zako. Abatemeraga kuri mwene wabo, walikuwa hawakukubali kama ndugu, bagatangira kwemera kuri mwene wabo, wanaanza kukubali kama wewe ni ndugu, bakaza kukuramutsa, wanakuja kukusalimia, bakaza kukuraba, wanakuja kukutembelea. Abataguhaga ijambo bakaguha ijambo. Wale walikuwa kabisa wamekunyima neno wakaanza kukupa heshima. Abagucagaho nka bisi yuzuye, waliokuwa wanakupitia kama basi limejaa, bagatangira kuguha agaciro, wanaanza sasa kukupea thamani. So rero uyu munsi wano uherere hose, na leo hii mahali popote ulipo, ndatangaza ikintu gisha ku buzima bwa mizina, tangaza neno jipya kwa maisha yako, kandi kigira cyaduke mu buzima bwawe, na kinaenda kuripuka kwa maisha yako, kandi kiradutse mu izina rya Yesu, tena kimeripuka kwa jina la Yesu, kiradutse mu izina rya Yesu, kimeripuka kwa jina la Yesu, kandi abantu bose bazakimenya, na watu wote watajua mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Ntuvuge ngo hari karande ziwanyu, usiseme kuna laana za kifamilia, ntuvuge ngo hari mizimu n'abarozi, usiseme kuna mizimu na warogi, ntuvuge ngo hari ubupfumu, usiseme kuna uchawi. Icyo nta mbaraga zigihagarika mu izina rya Yesu, hicho kinachoripuka hakuna nguvu iwezacho kukizuia, hakuna roho iwezacho kukizuia. Ndio maana kinaripuka, kiza gitunguranye nka accident, yani kinakuja kama ajali, ku buryo n'umwanzi wawe, yani ni kama adui wako, ntamenye igihe byabereye, hawezi kujua ni muda gani kimetokea, asigara abona byabaye, yani anabaki kwenye mshangao, jambo limetokea, abona byakoretse, anaona limetendeka. Ikindi cyo kigiye kubaho ku buzima bwawe, na hili ndio linaloenda kutokea kwa maisha yako kwa jina la Yesu, na hiki ndio kimetokea kwa maisha yako. Hari ikintu gitunguranye ku buzima bwawe, kuna jambo la kushtusha, hari ikintu cyadutse ku buzima bwawe, kuna jambo limeibuka kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere mu buzima bwawe, yani lilo tofauti na lile ulilozoea kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere kubona, lilo tofauti na lile ulilozoea kuliona, menyere guhura nabyo, lile tofauti na lile ulilozoea kukutana nalo kwa jina la Yesu, kandi abantu bose bazakibona, tena watu wote watakiona, kandi nawe uzahimbaza Imana, na wewe utamtukuza Mungu mu izina rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu izina rya Yesu, Imana yo mu ijuru guhezagire, Mungu wa mbinguni akubariki, Imana yo mu ijuru
ijuru umugisha. Mungu wa mbinguni akupe baraka mu buzima bwa mwizina rya na liishi kwa maisha yako. Hakuna mlogi, hakuna mchawi atakayezuia neno hili. Hakuna mchawi atakayezuia neno hili. Hakuna imigezi itembe ku buzima bwawe. Mito imetiririka kwa maisha yako. Mu bugaragwa hashizwe inzira. Jangwani kumewekwa njia. Mwizina kwa jina la Yesu. Ibyari byaranze biremeye. Vilivyokuwa vimekataa mwizina kwa jina la Yesu. Imana iguhezagire. Mungu akubariki kandi ugira umugisha. Na ukawe na baraka. Bibayeho uko mwizina na imekuwa kwa jina la Yesu. Urabohotse mwizina. Umefunguka kwa jina la Yesu. Urabohotse mwizina. Umefunguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa mambo ya kale. Funguka kwa ile ulivyofeli siku zilizopita. Funguka kwa ile aibu iliyopita. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Na halitorudi kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Komeze kudukurikirana. Endelea kutufuatilia. Ejo kwa gatanu. Kesho Ijumaa. Tuzaba turi kumwe mu makoraniro ya online altar. Tutakuwa pamoja kwenye huduma ya online altar. Saa 6 z'ijoro hano muri Nairobi. Ni saa 6 usiku. Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Ni musi wa kane. Leo ni siku ya Alhamisi. Muso kuohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Aho dukurikirani hose, mahali popote tunapotufuatilia, kwa jina la Yesu. Ibyari byakuoshe vilivyokufunga bikubitwe hasi igitondo mu izina rya Yesu. Viangushwe chini asubuhi kwa jina la Yesu. Tuvuga buri imbaraga zose zari zarakuboshye. Twatamka nguvu zote zilizokufunga. Buri mikorere yose ubupfumu n'uburozi. Kazi zote za kichawi na kilogi ikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Zipigwe chini kwa jina la Yesu. Bitsindwe mu izina, vishindwe kwa jina la Yesu. Yesaya 43. Isaya 43 murongo wa 18 na 19. 18 na 19. Avuga ngo ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda jambo neno jipya. Kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Na sasa litakapokuja hamtalijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani, ntembeshe imigezi mu kidaturwa, na mito ya maji nyikani. So iyo tuvuga ngo umuntu araboshywe, tunaposema mtu amefungwa, umuntu ashobora kuboshwe nibihe arimo. Mtu anaweza akawa amefungwa na majira aliyomo, akabohwa n'ibintu yaciyemo, akafungwa na vitu alivyovipitia, alivyoviishi, n'ibintu amazemo igihe, na akafungwa na vitu anavyoviishi kwa muda mrefu. Noneho iyo igihe cyawe kigeze cyo kubohoka, sasa na majira yako anapowadia kufunguliwa, ugomba kuanza gutera. Ni kwamba kuna hatua inatakiwa kwanza uipige. Ugomba kuanza
kwibagirwa ibya kera. Ni lazima kwanza uyasahau ya zamani, ukibagirwa ibyo waciyemo, na uyasahau uliyoyapitia. Hari ibintu bya kera byabayeho. Kuna mambo ya zamani yaliyotokea. Hari bya kera waciyemo. Kuna ya zamani uliyoyapitia. Uhora wicira urubanza mu buzima bwawe. Na wewe huwa unatafakari na kujihukumu. Uhora wikondana, ntabwo ujya wibabarira. Yani wewe unajihukumu kabisa, huwezi kujihurumia. Ntabwo wibabarira mu buzima bwawe. Huna huruma maishani mwako. Ntabwo ushobora kubohoka kandi utaribabarira. Na huwezi kufunguka bila kujisamehe. Uhora wumva na makosa yawe. Yani wewe unajihukumu kwamba ni kosa lililotokana na wewe. Ni wewe uliyotenda. Nibyo byabayeho. Ni kweli yametokea. Ariko ibyarangiye byararangiye. Lakini ya zamani yamepita. Birengane. Hayo yavuke. Birengane ibyo bya kera. Yavuke hayo ya mambo ya zamani. Bireke bikubera isomo. Yaache yawe somo. Byagufasha gutsinda ibindi bindi. Litakalo kusaidia kuwa mshindi katika majira yajayo. Komeza ubyibuka no kwica urubanza ntacyo. Lakini kuendelea kuyakumbuka na kujihukumu haikusaidii. Ntacyo byakumara mu buzima. Haiwezi kuleta faida yoyote kwa maisha yako. Kuguma wibuka ibyo abantu bagukoreye. Unakumbuka watu waliokutendea. Ibyo bakugiriye nibyo ni bibi. Ni kweli yenye wamekutendea ni mabaya. Ariko kubohwa nibyo nakahise ntacyo. Lakini sasa wewe kufungwa na mambo ya kale, ugomba kureba destiny. Ni lazima utizame mbele destiny. Reka mwibutse mwene data. Wacha nikukumbushe mwana wa Mungu. Ntabwo tugenda dusubira inyuma. Hatuendi tukirudi nyuma. Iyo tugenda tujimbere. Tunapokwenda tunaenda mbele. Kuki ukomeza kureba inyuma? Kwa nini unaendelea kugeukia nyuma? Tujya mbele. Wakati tunaenda mbele. Iyo tugenda tujya imbere. Tunapotembea tunakwenda mbele. Kandi ni imyaka yongera ntigenda ikurwaho, igenda yiyongera iba myinshi. Na umri unapoongezeka si kwamba unaondolewa, unaenda ukiongezeka. Inyuma urashaka iki? Sasa uko nyuma unatafuta kwa nini? Ibya kera urabishakamo iki? Hayo ya zamani yanakuhusu nini wewe? Urabishakamo iki bya kera? Tafuta nini huko kwenye historia ya zamani? Ibya kera we kubyitaho. Ya zamani usiyajali. Ibyashizeho kubiha agaciro. Yaliyopita usiyapee zamani. Esheke wagize ejo hashize. Yani kule kufeli wewe uliko kupitia. Kimwaro wagize ejo hashize. Aibu ulioipitia. Nibikwafekte uyu munsi. Yani yasiku-affect leo. Uyu munsi wajya ngo birongera bimere nka bya indi by'ejo. Uendelee kusema yatarudi kama yale ya zamani. Nitagihe nafashe amafaranga arahomba. Kipindi kile nilipata hela, nilichukua hela ikafilisika. Narabikoze biranga. Kipindi kile nimefanya nikashindwa. Ninongera birongera byanga. Nitakapofanya tena nitashindwa. Ntugahora ubona ko ibintu bizaba nka kwa kundi byagenze. Yani usiwe unaona ile picha ya zamani ya kufeli. Ku murongo wa 19 aravuga ngo, kwa mstari wa 19 panasema, dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda neno jipya. Haleluya. Haleluya. Iby'Imana igiye gukora ni bishya bitandukanye na bya bindi byejo hashize. Mwenyezi Mungu anayoenda kuyatenda ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Ibigiye kubaho ni bishyashya. Yanayoenda kutokea ni mapya. Ubu none ibintu biri gukora biraza ari bishyashya bitandukanye n'ibya ejo. Na kwa sasa unayoenda kuyafanya ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Uko kigiye kwaduka na kinavyoenda kuripuka muzakimenya. Utojua. Mugiswahili bavuze neza ngo ni kuripuka. Kibeho mu izina. Kuna kinachokwenda kutokea kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo kiraduka mu izina ryawe. Ninatamka kinaripuka kwa jina la Yesu. Kiraduka. Kinaribuka. Nawe uzabimenya byabaye. Na wewe utalijua likishatokea. Uzamenya byabaye. Utalijua likishatokea. Uyu munsi wa none. Leo hii. Wabimenya uko biri. Huwezi kujua namna ilivyo. Ariko Imana ikoze. Lakini Mungu alichokifanya. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Ngo muzakimenya. Mtakijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitatengeneza njia jangwani. Hembeshe imigezi mu kidaturwa. Na nitiririshe mito nyikani. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Mu butayu na ahantu abantu batajya. Jangwani ni mahali watu hawezi kwenda. Na ahantu hataba amazi. Ni kwanza hakuna maji. Hakuna chakula. Hari izuba ryinshi. Kuna jua kali. Hari umuyaga. Kuna upepo. Na ahantu umuntu atakifuza kuba. Ni mahali huwezi kutamani kupaishi. Kivuga mu butayu. Kwa nini Mungu anasema jangwani? Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ubutayu. Unajua kuna mtu anaishi katika maisha ya jangwani. Ariko buzima warurimo. Lakini maisha hayo uliokuwa unayapitia. Imana haciye inzira. Mungu amepeana njia. Imana iciye inzira. Amepeana njia. Muri ubwo buzima ubona ko butashoboka. Katika maisha hayo ulikuwa unaona hayawezekani. Muri ibyo bintu ubona ko bitashoboka. Katika majaribu hayo ulikuwa unaona huwezi kuvuka. Iraciwe mu izina. Njia imepewana. Habayeho inzira. Kumekuwa na njia. Mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Nzatembesha imigezi. Na nitatiririsha mito. Nzatembesha imigezi. Nitatiririsha mito. Mu kidaturwa. Nyikani. Mu kidaturwa. Nyikani.
hantu abantu batageraga, ni mahali pale watu hawawezi kufika, hantu abantu batabaga, ni mahali watu hawawezi kuishi, kubera ko ntacyo bajya gushakayo, kwa kule hakuna wanachokitafuta. Imigezi y'amazi mahatse kuhatembera. Sasa kwa kuwa mito ya maji tayari imeshatiririka, kwa kuwa baraka zimeshaingia, none abantu bazaza kuhatura na watu watakuja kuishi hapa. Dore ukuntu bimeze, tizama palivyo. Ni nk'ahantu mu cyaro hatara amatara, ni kwamba ni kama kijijini mahali hakuna stima, nta mazi, hakuna maji, nta barabara, hakuna barabara. Reba ibyo bintu bihageze. Tizama sasa miundombinu yote inapofika, ni watu wote wanakuja kuishi mahali pale. Muda huo wanapakaribia, kumepata thamani. Imani tembesheje amazi hatara amazi. Na Mungu anapotiririsha mito ya maji mahali kulikuwa na ukame, mahali hapo kunakuwa na thamani. Inamaanisha nini? Hari ibintu warubuze byatuma gutagira agaciro. Kuna vitu wewe vimepungua kwako na inakuwa na sababu ya wewe usiwe na thamani. Ntabwo societe itwubaha kuba ko turi abantu. Jamani, jamii haituheshimu kwa kuwa ni wanadamu sisi. Ntabwo societe itwubaha kwa turi abantu. Jamii haiwezi kutukubali kwa kuwa sisi ni wanadamu. Yubaha responsibility ufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. Society inaheshimu majukumu ulionayo. So hari inshingano tugira, kuna majukumu tunayo zikaduhesha icyubahiro, na majukumu hayo yanatuheshimisha, zikaduhesha icyubahiro. Majukumu hayo yanatutambulisha. Na mtu yote ana majukumu katika dunia hii. Hawezi kupata heshima, hawezi kupata heshima. Rero nasomye birambwa ngo Imana izibye abantu bakeneye. Na nilisoma Bible ikaniambia Mungu anajua mahitaji ya wanadamu. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunacho wanadamu. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Irazi ikintu cyaripuka ku buzima bwawe. Yani Mungu anajua kinachoweza kuripuka kwa maisha yako. Uwo mwanya abantu bakatangira kukuba. Na muda huo wanadamu wakaanza kukuheshimu. Abatagutelefona akagutelefona. Wale walikuwa hawajawahi kukupigia simu ndio wanatafuta na namba zako. Abatemeraga kuri mwene wabo, walikuwa hawakukubali kama ndugu, bagatangira kwemera kuri mwene wabo, wanaanza kukubali kama wewe ni ndugu, bakaza kukuramutsa, wanakuja kukusalimia, bakaza kukuraba, wanakuja kukutembelea. Abataguhaga ijambo bakaguha ijambo. Wale walikuwa kabisa wamekunyima neno wakaanza kukupa heshima. Abagucagaho nka bisi yuzuye, waliokuwa wanakupitia kama basi limejaa, bagatangira kuguha agaciro, wanaanza sasa kukupea thamani. So rero uyu musi wano herere hose, na leo hii mahali popote ulipo, ndatangaza ikintu gisha ku buzima bwa mizina. Tangaza neno jipya kwa maisha yako, kandi kigira cyaduke mu buzima bwawe, na kinaenda kuripuka kwa maisha yako, kandi kiradutse mu izina ryawe, tena kimeripuka kwa jina la Yesu, kiradutse mu izina ryawe, kimeripuka kwa jina la Yesu, kandi abantu bose bazakimenya, na watu wote watajua mu izina ryawe, kwa jina la Yesu. Ntuvuge ngo hari karande ziwanyu, usiseme kuna laana za kifamilia, ntuvuge ngo hari mizimu n'abarozi, usiseme kuna mizimu na warogi, ntuvuge ngo hari ubupfumu, usiseme kuna uchawi. Icyo nta mbaraga zigihagarika mu izina ryawe, hicho kinachoripuka hakuna nguvu iwezacho kukizuia, hakuna roho iwezacho kukizuia. Ndio maana kinaripuka, kiza gitunguranye nka accident, yani kinakuja kama ajali, kuburyo n'umwanzi wawe, yani ni kama adui wako, ntamenye igihe byabereye, hawezi kujua ni muda gani kimetokea, asigara abona byabaye, yani anabaki kwenye mshangao, jambo limetokea, abona byakoretse, anaona limetendeka. Iki nicyo kigiye kubaho ku buzima bwawe, na hili ndio linaloenda kutokea kwa maisha yako kwa jina la Yesu, na hiki ndio kimetokea kwa maisha yako. Kuna jambo la kushtusha, kuna jambo limeibuka kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere mu buzima bwawe, yani lilo tofauti na lile ulilozoea kwa maisha yako, n'ibyo warumenyere kubona, lilo tofauti na lile ulilozoea kuliona, guhura nabyo, lile tofauti na lile ulilozoea kukutana nalo kwa jina la Yesu. Kandi abantu bose bazakibona, tena watu wote watakiona, kandi nawe uzahimbaza Imana, na wewe utamtukuza Mungu mu izina rya kwa jina la Yesu, mu izina kwa jina la Yesu. Imana mu ijuru guhezagire, Mungu wa mbinguni akubariki, Imana mu ijuru guumugisha, Mungu wa mbinguni akupe baraka mu buzima bwa mu izina rya, na liishi kwa maisha yako. Hakuna mlogi, hakuna mchawi urabihagarika mu izina, atakayezuia neno hili. Hakuna mchawi atakayezuia neno hili. Hakuna imigezi itembe ku buzima bwawe, mito imetiririka kwa maisha yako, mu bugaragwa hashizwe inzira, jangwani kumewekwa njia, mu izina kwa jina la Yesu. Ibyari byaranze biremeye, vilivyokuwa vimekata mu izina kwa jina la Yesu. Imana iguhezagire, Mungu akubariki, kandi ugire umugisha, na ukawe na baraka. Bibayeho uko mu izina, na imekuwa kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa mambo ya kale, funguka kwa ile
ulivyofeli siku zilizopita. Funguka kwa ile aibu iliyopita. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Siko bizaba. Sivyo ndivyo itakavyokuwa. Na halitorudi kwa maisha yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Komeze kudukurikirana. Endelea kutufuatilia. Ejo kwa gatanu. Kesho Ijumaa tuzaba turi kumwe mu makoraniro ya online altar. Tutakuwa pamoja kwenye huduma ya online altar. Saa sita z'ijoro hano muri Nairobi. Ni saa sita usiku. Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Saimana kuva mu ishengero Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple Kenya Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Umunsi wa kane. Leo ni siku ya Alhamisi. Kubohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Aho dukurikirana hose, mahali popote tunapotufuatilia, kwa jina la Yesu, ibyari byakuboshye vilivyokufunga bikubitwe hasi iki gitondo mu izina rya Yesu, viangushwe chini asubuhi kwa jina la Yesu. Tuvuga ngo buri imbaraga zose zari zarakuboshye, twatamka nguvu zote zilizokufunga, buri mikorere yose ubupfumu n'uburozi, kazi zote za kichawi na kilogi ikubitwe hasi mu izina rya Yesu, zipigwe chini kwa jina la Yesu, bitsindwe mu izina, vishindwe kwa jina la Yesu. Yesaya 43, Isaya 43 murongo wa 18 na 19, 18 na 19, avuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda jambo neno jipya. Kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Na sasa litakapokuja hamtalijua. Nzaharura inzira mu butayu, nitafanya njia jangwani, ntembeshe imigezi mu kidaturwa, na mito ya maji nyikani. So iyo tuvuga ngo umuntu araboshwe, tunaposema mtu amefungwa, umuntu ashobora aboshwe nibihe arimo. Mtu anaweza akawa amefungwa na majira aliyomo, akabohwa n'ibintu yaciyemo, akafungwa na vitu alivyovipitia, alivyoviishi, n'ibintu amazemo igihe, na akafungwa na vitu anavyoviishi kwa muda mrefu. Noneho iyo igihe cyawe kigeze cyo kubohoka, sasa na majira yako anapowadia kufunguliwa, ugomba kuanza gutera. Ni kwamba kuna hatua inatakiwa kwanza uipige. Ugomba kuanza kwibagirwa ibya kera. Ni lazima kwanza uyasahau ya zamani, ukibagirwa ibyo waciyemo, na uyasahau uliyoyapitia. Hari ibintu bya kera byabayeho, kuna mambo ya zamani yaliyotokea, hari bya kera waciyemo, kuna ya zamani uliyoyapitia. Uhora wicira urubanza mu buzima bwawe, na wewe huwa unatafakari na kujihukumu. Uhora wikondana, ntago ujya wibabarira. Yani wewe unajihukumu kabisa, huwezi kujihurumia. Ntago wibabarira mu buzima bwawe, huna huruma maishani mwako. Ntabwo ushobora kubohoka kandi utaribabarira, na huwezi kufunguka bila kujisamehe. Uhora wumva na makosa yawe, yani wewe unajihukumu kwamba ni kosa lililotokana na wewe, wabikoze, ni wewe uliyotenda. Nibyo byabayeho, ni kweli yametokea, ariko ibyarangiye byararangiye, lakini ya zamani yamepita. Birengane, hayo yavuke. Birengane ibyo bya kera, yavuke hayo ya mambo ya zamani. Bireke bikubera isomo, yaache yawe somo byagufasha gutsinda ibindi bintu, litakalo kusaidia kuwa mshindi katika majira yajayo. Komeza ubyibuka no kwica urubanza ntacyo, lakini kuendelea kuyakumbuka na kujihukumu haikusaidii. Ntacyo byakumarira mu buzima, haiwezi kuleta faida yoyote kwa maisha yako. Kuguma wibuka ibyo abantu bagukoreye, unakumbuka watu waliokutendea,
ibyo bakugiriye nibyo ni bibi. Ni kweli yenye wamekutendea ni mabaya. Ariko kubohwa nibyo nakahise ntacyo bibaza. Lakini sasa wewe kufungwa na mambo ya kale, ugomba kureba destiny. Ni lazima utizame mbele destiny. Reka mwibutse mwene data. Wacha nikukumbushe mwana wa Mungu. Ntabwo tugenda dusubira inyuma. Hatuendi tukirudi nyuma. Iyo tugenda tujimbere. Tunapokwenda tunaenda mbele. Kuki ukomeza kureba inyuma? Kwa nini unaendelea kugeukia nyuma? Tujya mbele. Wakati tunaenda mbele. Iyo tugenda tujya mbele. Tunapotembea tunakwenda mbele. Kandi ni imyaka yongera ntigenda ikurwaho, igenda yiyongera iba myinshi. Na umri unapoongezeka si kwamba unaondolewa, unaenda ukiongezeka. Inyuma urashaka iki? Sasa uko nyuma unatafuta kwa nini? Ibya kera urabishakamo iki? Hayo ya zamani yanakuhusu nini wewe? Urabishakamo iki bya kera? Unatafuta nini huko kwenye historia ya zamani? Ibya kera we kubyitaho. Ya zamani usiyajali. Ibyashizeho kubiha agaciro. Yaliyopita usiyape zamani. Esheke wagize ejo hashize. Yani kule kufeli wewe uliko kupitia. Chimwaro wagize ejo hashize. Aibu ulioipitia. Nibikwafekte uyu munsi. Yani yasiku-affect leo. Uyu munsi wajya ngo birongera bimere nka byandi by'ejo. Uendelee kusema yatarudi kama yale ya zamani. Nitagihe nafashe amafaranga arahomba. Kipindi kile nilipata hela, nilichukua hela ikafilisika. Narabikoze biranga. Kipindi kile nimefanya nikashindwa. Ninongera birongera byanga. Nitakapofanya tena nitashindwa. Ntugahora ubona ko ibintu bizaba nka kwa kundi byagenze. Yani usiwe unaona ile picha ya zamani ya kufeli. Ku murongo wa 19 aravango. Kwa mstari wa 19 panasema, dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda neno jipya. Haleluya. Haleluya. Iby'Imana igiye gukora ni bishya bitandukanye n'ibya bindi byejo hashize. Mwenyezi Mungu anayoenda kuyatenda ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Ibigiye kubaho ni bishyashya. Yanayoenda kutokea ni mapya. Ubunone ibintu biri gukora biraza ari bishyashya bitandukanye n'ibya ejo. Na kwa sasa unayoenda kuyafanya ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Uko kigiye kwaduka na kinavyoenda kuripuka muzakimenya. Utojua. Mu Giswahili bavuze neza ngo ni kuripuka. Kibeho mu izina. Kuna kinachokwenda kutokea kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo kiraduka mu izina rya. Ninatamka kinaripuka kwa jina la Yesu. Kiraduka. Kinaribuka. Nawe uzabimenya byabaye. Na wewe utalijua likishatokea. Uzamenya byabaye. Utalijua likishatokea. Uyu munsi wa none. Leo hii ntiwabimenya uko biri. Huwezi kujua namna ilivyo. Ariko Imana ikoze. Lakini Mungu alichokifanya uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Ngo muzakimenya. Mtakijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitatengeneza njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na nitirishe mito nyikani. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Mu butayu na ahantu abantu batajya. Jangwani ni mahali watu hawezi kwenda. Na ahantu hataba amazi. Ni kwanza hakuna maji. Hataba ibyo kurya. Hakuna chakula. Hari izuba ryinshi. Kuna jua kali. Hari umuyaga. Kuna upepo. Na ahantu umuntu atakifuza kuba. Ni mahali huwezi kutamani kupaishi. Kivuga mu butayu. Kwa nini Mungu anasema jangwani? Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ubutayu. Unajua kuna mtu anaishi katika maisha ya jangwani. Ariko buzima warurimo. Lakini maisha hayo uliokuwa unayapitia. Imana haciye inzira. Mungu amepeana njia. Imana iciye inzira. Amepeana njia. Muri ubwo buzima ubona ko butashoboka. Katika maisha hayo ulikuwa unaona yawezekana. Muri ibyo bintu ubona ko bitashoboka. Katika majaribu hayo ulikuwa unaona huwezi kuvuka. Iraciwe mu izina. Njia imepewana. Habayeho inzira. Kumekuwa na njia. Mu izina rya jina la Yesu. Nzatembesha imigezi. Na nitatiririsha mito. Nzatembesha imigezi. Nitatiririsha mito. Mu kidaturwa. Nyikani. Mu kidaturwa. Nyikani. Hantu abantu batageraga. Ni mahali pale watu hawawezi kufika. Hantu abantu batabaga. Ni mahali watu hawawezi kuishi. Kubera ko ntacyo bajya gushakayo. Kwa kule hakuna wanachokitafuta. Kubera ko imigezi y'amazi mahate kwatembera. Sasa kwa kuwa mito ya maji tayari imeshatiririka. Kwa kuwa baraka zimeshaingia. None abantu bazaza kuhatura. Na watu watakuja kuishi hapa. Dore ukuntu bimeze. Tizama palivyo. Ni nk'ahantu mu cyaro hatara amatara. Ni kwamba ni kama kijijini mahali hakuna stima. Nta mazi. Hakuna maji. Nta barabara. Hakuna barabara. Reba ibyo bintu bihageze. Tizama sasa miundombinu yote inapofika. Ni watu wote wanakuja kuishi mahali pale. Muda huo wanapakaribia. Kumepata thamani. So, Imana itembesheje amazi hatari amazi. Na Mungu anapotiririsha mito ya maji mahali kulikuwa na ukame. Mahali hapo kunakuwa na thamani. Inamaanisha nini? Hari ibintu warubuze byatuma gutagira agaciro. Kuna vitu wewe vimepungua kwako na inakuwa na sababu ya wewe usiwe na thamani. Ntabwo societe itwubaha kuba ko turi abantu. Jamani, jamii haituheshimu kwa kuwa ni wanadamu sisi. Ntabwo societe twubaha ko turi abantu. Jamii haiwezi kutukubali kwa kuwa sisi ni wanadamu. Yubaha responsibility tufite.
Society inaheshimu majukumu ulionayo. Society inaheshimu majukumu ulionayo. So hari inshingano tugira, kuna majukumu tunayo zikaduhesha icyubahiro, na majukumu hayo yanatuheshimisha, zikaduhesha icyubahiro. Majukumu hayo yanatutambulisha. Na mtu yote ana majukumu katika dunia hii. Hawezi kupata heshima, hawezi kupata heshima. Rero nasomye birambwa ngo Imana izibye abantu bakeneye. Na nilisoma Bible ikaniambia Mungu anajua mahitaji ya wanadamu. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Imana inazibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Irazi ikintu cyaribuka ku buzima bwawe. Yaani Mungu anajua kinachoweza kuripuka kwa maisha yako. Uwo mwanya abantu bagatangira kukuba. Na muda huo wanadamu wakaanza kukuheshimu. Abatagutelefona wale walikuwa hawajawahi kukupigia simu ndio wanatafuta na namba zako. Abatemeraga kuri mwene wabo, walikuwa hawakukubali kama ndugu, bagatangira kwemera kuri mwene wabo, wanaanza kukubali kama wewe ni ndugu. Bakaza kukuramutsa, wanakuja kukusalimia, bakaza kukuraba, wanakuja kukutembelea. Abataguhaga ijambo bakaguha ijambo. Wale walikuwa kabisa wamekunyima neno wakaanza kukupa heshima. Abagucagaho nka bisi yuzuye, waliokuwa wanakupitia kama basi limejaa, bagatangira kuguha agaciro, wanaanza sasa kukupea samani. So rero uyu musono no herere hose, na leo hii mahali popote ulipo, ndatangaza ikintu gisha ku buzima bwa mizina. Tangaza neno jipya kwa maisha yako, kandi kigira cyaduke mu buzima bwawe, na kinaenda kuripuka kwa maisha yako, kandi kiradutse mu izina ryawe, tena kimeripuka kwa jina la Yesu, kiradutse mu izina ryawe, kimeripuka kwa jina la Yesu, kandi abantu bose bazakimenya, na watu wote watajua mu izina ryawe, kwa jina la Yesu. Uvuge ngo hari karande ziwanyu, usiseme kuna laana za kifamilia. Uvuge ngo hari mizimu na barozi, usiseme kuna mizimu na warogi. Uvuge ngo hari ubupfumu, usiseme kuna uchawi. Ico nta mbaraga zigihagarika mu izina ryawe. Hicho kinachoripuka hakuna nguvu iwezacho kukizuia, hakuna roho iwezacho kukizuia. Ndio maana kinaripuka, kiza gitunguranye nka accident, yani kinakuja kama ajali, kuburyo n'umwanzi wawe, yani ni kama adui wako ntamenye igihe byabereye, hawezi kujua ni muda gani kimetokea, asigara abona byabaye, yani anabaki kwenye mshangao, jambo limetokea, abona byakoretse, anaona limetendeka. Iki nicyo kigiye kubaho ku buzima bwawe, na hili ndio linaloenda kutokea kwa maisha yako kwa jina la Yesu, na hiki ndio kimetokea kwa maisha yako. Gitunguranye ku buzima bwawe, kuna jambo la kushtusha, hari ikintu cyadutse ku buzima bwawe, kuna jambo limeibuka kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyereye mu buzima bwawe, yani lilo tofauti na lile ulilozoea kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyereye kubona, lilo tofauti na lile ulilozoea kuliona, umenyereye guhura nabyo, lile tofauti na lile ulilozoea kukutana nalo kwa jina la Yesu, kandi abantu bose bazakibona, tena watu wote watakiona, kandi nawe uzahimbaza Imana, na wewe utamtukuza Mungu mu izina rya kwa jina la Yesu, mu izina kwa jina la Yesu. Imana yo mu ijuru guhezagire, Mungu wa mbinguni akubariki, Imana yo mu ijuru guhumugisha, Mungu wa mbinguni akupe baraka mu buzima bwa mu izina rya, na liishi kwa maisha yako. Hakuna mlogi, hakuna mchawi urabihagarika mu izina, atakayezuia neno hili. Hakuna mchawi urabihagarika mu izina, atakayezuia neno hili. Urabihagarika. Hakuna imigezi itembe ku buzima bwawe, mito imetiririka kwa maisha yako, mu bugaragwa hashyizwe inzira, jangwani kumewekwa njia, mu izina kwa jina la Yesu. Ibyari byaranze biremeye, vilivyokuwa vimekataa mu izina kwa jina la Yesu. Imana iguhezagire, Mungu akubariki, kandi ugire umugisha, na ukawe na baraka. Bibayeho uko mu izina, na imekuwa kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, neema amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Nsabimana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Nsabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Umunsi wa kane
Leo ni siku ya Alhamisi. Umunsi wo kubohoka. Ni siku ya kufunguliwa. Aho dukurikirana hose, mahali popote tunapotufuatilia, kwa jina la Yesu, ibyari byakuboshye vilivyokufunga bikubitwe hasi iki gitondo mu izina rya Yesu, viangushwe chini asubuhi kwa jina la Yesu. Tuvuga ngo buri imbaraga zose zari zarakuboshye, twatamka nguvu zote zilizokufunga, buri mikorere yose ubupfumu n'uburozi, kazi zote za kichawi na kilogi ikubitwe hasi mu izina rya Yesu, zipigwe chini kwa jina la Yesu, bitsindwe mu izina, vishindwe kwa jina la Yesu. Yesaya 43, Isaya 43 murongo wa 18 na 19, 18 na 19, avuga ngo ibyakera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Dore ngiye gukora ikintu gishya. Tazama nitatenda jambo neno jipya. Kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Na sasa litakapokuja hamtalijua. Nzaharura inzira mu butayu, nitafanya njia jangwani, ntembeshe imigezi mu kidaturwa, na mito ya maji nyikani. So iyo tuvuga ngo umuntu araboshywe, tunaposema mtu amefungwa, umuntu ashobora kuboshwe n'ibihe arimo. Mtu anaweza akawa amefungwa na majira aliyomo, akabohwa n'ibintu yaciyemo, akafungwa na vitu alivyovipitia, alivyoviishi, n'ibintu amazemo igihe, na akafungwa na vitu anavyoviishi kwa muda mrefu. Noneho iyo igihe cyawe kigeze cyo kubohoka, sasa na majira yako anapowadia kufunguliwa, ugomba kuanza gutera. Ni kwamba kuna hatua inatakiwa kwanza uipige. Ugomba kuanza kwibagirwa ibya kera. Ni lazima kwanza uyasahau ya zamani, ukibagirwa ibyo waciyemo, na uyasahau uliyoyapitia. Hari ibintu bya kera byabayeho, kuna mambo ya zamani yaliyotokea, hari bya kera waciyemo, kuna ya zamani uliyoyapitia. Uhora wicira urubanza mu buzima bwawe, na wewe huwa unayatafakari na kujihukumu. Uhora wikondana, ntabwo ujya wibabarira. Yani wewe unajihukumu kabisa, huwezi kujihurumia. Ntabwo wibabarira mu buzima bwawe, una huruma maishani mwako. Ntabwo ushobora kubohoka kandi utaribabarira, na huwezi kufunguka bila kujisamehe. Uhora wumva na makosa yawe, yani wewe unajihukumu kwamba ni kosa lililotokana na wewe, ni wewe uliyotenda. Nibyo byabayeho, ni kweli yametokea, ariko ibyarangiye byararangiye, lakini ya zamani yamepita. Birengane, hayo yavuke. Birengane ibyo bya kera, yavuke hayo ya mambo ya zamani. Bireke bikubera isomo, yaache yawe somo byagufasha gutsinda ibindi bintu, litakalo kusaidia kuwa mshindi katika majira yajayo. Komeza ubyibuka no kwica urubanza ntacyo, lakini kuendelea kuyakumbuka na kujihukumu haikusaidii. Ntacyo byakumarira mu buzima, haiwezi kuleta faida yoyote kwa maisha yako. Kuguma wibuka ibyo abantu bagukoreye, unakumbuka watu waliokutendea, ibyo bakugiriye nibyo ni bibi. Ni kweli yenye wamekutendea ni mabaya, ariko kubohwa nibyo nakahise ntacyo. Lakini sasa wewe kufungwa na mambo ya kale, ugomba kureba destiny. Ni lazima utizame mbele destiny. Reka ngwibutse mwene data, wacha nikukumbushe mwana wa Mungu, ntabwo tugenda dusubira inyuma, hatuendi tukirudi nyuma. Iyo tugenda tujya imbere, tunapokwenda tunaenda mbele. Kuki ukomeza kureba inyuma? Kwa nini unaendelea kugeukia nyuma tujya mbele wakati tunaenda mbele? Iyo tugenda tujya imbere, tunapotembea tunakwenda mbele. Kandi ni imyaka yongera, ntigenda ikurwaho, igenda yiyongera iba myinshi. Na umri unapoongezeka, si kwamba unaondolewa, unaenda ukiongezeka. Inyuma urashaka iki? Sasa uko nyuma unatafuta kwa nini? Ibya kera urabishakamo iki? Hayo ya zamani yanakuhusu nini wewe? Urabishakamo iki bya kera? Unatafuta nini huko kwenye historia ya zamani? Ibya kera we kubyitaho. Ya zamani usiyajali. Ibyashizeho kubiha agaciro. Yaliyopita usiyapee zamani. Esheke wagize ejo hashize, yani kule kufeli wewe uliko kupitia, kimwaro wagize ejo hashize, aibu ulioipitia, nibikwaffecte uyu munsi, yani yasiku-affect leo. Uyu munsi wajya uvuga ngo birongera bimere nka bya bindi by'ejo, uendelee kusema yatarudi kama yale ya zamani. Ntagihe nafashe amafaranga arahomba, kipindi kile nilipata hela, nilichukua hela ikafilisika, narabikoze biranga, kipindi kile nimefanya nikashindwa, birongera byanga, nitakapofanya tena nitashindwa. Ntugahora ubona ko ibintu bizaba nka kwa kundi byagenze. Yani usiwe unaona ile picha ya zamani ya kufeli. Ku murongo wa 19 aravango, kwa mstari wa 19 panasema, dore ngiye gukora ikintu gishya, tazama nitatenda neno jipya. Haleluya, haleluya. Iby'Imana igiye gukora ni bishya, bitandukanye na bya bindi by'ejo hashize. Mwenyezi Mungu anayoenda kuyatenda ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani. Ibigiye kubaho ni bishyashya, yanayoenda kutokea ni mapya. Ubuno ibintu biri gukora biraza ari bishyashya, bitandukanye n'ibya ejo. Na kwa sasa unayoenda kuyafanya ni mapya, ni tofauti na yale ya zamani.
uko kigiye kwaduka na kinavyoenda kuripuka muzakimenya. utojua. Mu Giswahili bavuze neza ngo ni kuripuka. Yeah. Kibeho mu izina. Kuna kinachokwenda kutokea kwa jina la Yesu. Ndavuga ngo kiraduka mu izina rya. Ninatamka kinaripuka kwa jina la Yesu. Kiraduka. Kinaribuka. Nawe uzabimenya byabaye. Na wewe utalijua likishatokea. Uzamenya byabaye. Utalijua likishatokea. Uyu munsi wa none leo hii wabimenya uko biri. Huwezi kujua namna ilivyo. Ariko Imana ikoze, lakini Mungu alichokifanya uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Uzakimenya cyamaze kuba. Utakijua kikishatokea. Ngo muzakimenya. Mtakijua. Nzaharura inzira mu butayu. Nitatengeneza njia jangwani. Ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Na nitirishe mito nyikani. Nzaharura inzira mu butayu. Nitafanya njia jangwani. Mu butayu na ahantu abantu batajya. Jangwani ni mahali watu hawezi kwenda. Na ahantu hataba amazi. Ni kwanza hakuna maji. Hataba ibyo kurya. Hakuna chakula. Hari izuba ryinshi. Kuna jua kali. Hari umuyaga. Kuna upepo. Na ahantu umuntu atakifuza kuba. Ni mahali huwezi kutamani kupaishi. Kivuga mu butayu. Kwa nini Mungu anasema jangwani? Hari igihe umuntu aba ari mu buzima bw'ubutayu. Unajua kuna mtu anaishi katika maisha ya jangwani. Ariko buzima warurimo. Lakini maisha hayo uliokuwa unayapitia. Imana yaciye inzira. Mungu amepeana njia. Imana iciye inzira. Amepeana njia. Muri ubwo buzima ubona ko butashoboka. Katika maisha hayo ulikuwa unaona hayawezekani. Muri ibyo bintu ubona ko bitashoboka. Katika majaribu hayo ulikuwa unaona huwezi kuvuka. Inzira iraciwe mu izina. Njia imepewana. Habayeho inzira. Kumekuwa na njia. Mu izina rya jina la Yesu. Nzatembesha imigezi. Na nitatiririsha mito. Nzatembesha imigezi. Nitatiririsha mito. Mu kidaturwa. Nyikani. Mu kidaturwa. Nyikani. Hantu abantu batageraga. Ni mahali pale watu hawawezi kufika. Hantu abantu batabaga. Ni mahali watu hawawezi kuishi. Kubera ko ntacyo bajya gushakayo. Kwa kule hakuna wanachokitafuta. Kubera ko imigezi y'amazi mahate kwatembera. Sasa kwa kuwa mito ya maji tayari imeshatiririka. Kwa kuwa baraka zimeshaingia. None abantu bazaza kuhatura. Na watu watakuja kuishi hapa. Dore ukuntu bimeze. Tazama palivyo. Ni nk'ahantu mu cyaro hatara amatara. Ni kwamba ni kama kijijini mahali hakuna stima. Nta mazi. Hakuna maji. Nta barabara. Hakuna barabara. Reba ibyo bintu bihageze. Tizama sasa miundombinu yote inapofika. Ni watu wote wanakuja kuishi mahali pale. Muda huo wanapakaribia. Hatuza agaciro. Kumepata thamani. Imana itembesheje amazi hatara amazi. Na Mungu anapotiririsha mito ya maji mahali kulikuwa na ukame. Mahali hapo kunakuwa na thamani. Inamaanisha nini? Hari ibintu warubuze byatuma gutagira agaciro. Kuna vitu wewe vimepungua kwako na inakuwa na sababu ya wewe usiwe na thamani. Ntabwo societe itwubaha kuba ko turi abantu. Jamani, jamii haituheshimu kwa kuwa ni wanadamu sisi. Ntabwo societe twubaha kwa turi abantu. Jamii haiwezi kutukubali kwa kuwa sisi ni wanadamu. Yubaha responsibility ufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. Yubaha responsibility ufite. Society inaheshimu majukumu ulionayo. So hari inshingano tugira. Kuna majukumu tunayo zikaduhesha icyubahiro. Na majukumu hayo yanatuheshimisha. Zikaduhesha icyubahiro. Majukumu hayo yanatutambulisha. Na mtu yote ana majukumu katika dunia hii. Hawezi kupata heshima. Hawezi kupata heshima. Rero nasomye birambwa ngo Imana izibye abantu bakeneye. Na nilisoma Bible ikaniambia Mungu anajua mahitaji ya wanadamu. Imana izibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Imana izibye abantu bakeneye. Mungu anajua tunachokihitaji. Irazi ikintu cyaripuka ku buzima bwawe. Yani Mungu anajua kinachoweza kuripuka kwa maisha yako. Uwo mwanya abantu bakatangira kukuba. Na muda huo wanadamu wakaanza kukuheshimu. Abatagutelefona akagutelefona. Wale walikuwa hawajawahi kukupigia simu ndio wanatafuta na namba zako. Abatemeraga kuri mwene wabo. Walikuwa hawakukubali kama ndugu. Wakatangira kwemera kuri mwene wabo. Wanaanza kukubali kama wewe ni ndugu. Bakaza kukuramutsa. Wanakuja kukusalimia. Bakaza kukuraba. Wanakuja kukutembelea. Abataguhaga ijambo bakaguha ijambo. Wale walikuwa kabisa wamekunyima neno wakaanza kukupa heshima. Abagucagaho nka bisi yuzuye. Waliokuwa wanakupitia kama basi limejaa. Bagatangira kuguha agaciro. Wanaanza sasa kukupea thamani. So rero uyu munsi noneho uherere hose. Na leo hii mahali popote ulipo. Ndatangaza ikintu gisha ku buzima bwa mizina. Natangaza neno jipya kwa maisha yako. Kandi kigira cyaduke mu buzima bwawe. Na kinaenda kuripuka kwa maisha yako. Kandi kiradutse mu izina rya Yesu. Tena kimeripuka kwa jina la Yesu. Kiradutse mu izina rya Yesu. Kimeripuka kwa jina la Yesu. Kandi abantu bose bazakimenya. Na watu wote watajua mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Ntuvuge ngo hari karande ziwanyu. Usiseme kuna laana za kifamilia. Ntuvuge ngo hari mizimu n'abarozi. Usiseme kuna mizimu na warogi. Ntuvuge ngo hari ubupfumu. Usiseme kuna uchawi. Icyo nta mbaraga zigihagarika mu izina rya Yesu. Hicho kinachoripuka hakuna nguvu iwezacho kukizuia. Hakuna roho iwezacho kukizuia. Ndio maana kinaripuka. Kiza gitunguranye nka accident. Yani kinakuja kama ajali.
kuburyo n'umwanzi wawe, yani ni kama adui wako ntamenye igihe byabereye, hawezi kujua ni muda gani kimetokea. Asigara abona byabaye, yani anabaki kwenye mshangao, jambo limetokea, abona byakoretse, anaona limetendeka. Iki nicyo kigiye kubaho ku buzima bwawe, na hili ndio linaloenda kutokea kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Na hiki ndio kimetokea kwa maisha yako. Hari ikintu gitunguranye ku buzima bwawe. Kuna jambo la kushtusha, hari ikintu cyadutse ku buzima bwawe. Kuna jambo limeibuka kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere mu buzima bwawe, yani lilo tofauti na lile ulilozoea kwa maisha yako, tandukanye n'ibyo warumenyere kubona, lilo tofauti na lile ulilozoea kuliona, menyere guhura nabyo, lile tofauti na lile ulilozoea kukutana nalo kwa jina la Yesu. Kandi abantu bose bazakibona, tena watu wote watakiona, kandi nawe uzahimbaza Imana, na wewe utamtukuza Mungu mu izina rya kwa jina la Yesu, mu izina kwa jina la Yesu. Imana mu ijuru guhezagire, Mungu wa mbinguni akubariki, Imana mu ijuru guumugisha, Mungu wa mbinguni akupe baraka mu buzima bwa mu izina rya, na liishi kwa maisha yako. Hakuna mlogi, hakuna mchawi atakayezuia neno hili, hakuna mchawi atakayezuia neno hili, hakuna imigezi itembe ku buzima bwawe, mito imetiririka kwa maisha yako, mu bugaragwa hashizwe inzira, jangwani kumewekwa njia, mu izina kwa jina la Yesu. Ibyari byaranze biremeye, vilivyokuwa vimekataa mu izina kwa jina la Yesu. Imana iguhezagire, Mungu akubariki kandi ugire umugisha, na ukawe na baraka. Bibayeho uko mu izina na imekuwa kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Urabohotse mu izina, umefunguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa mambo ya kale, funguka kwa ile ulivyofeli siku zilizopita, funguka kwa ile aibu iliyopita. Siko bizaba, sivyo ndivyo itakavyokuwa, siko bizaba, sivyo ndivyo itakavyokuwa, na halitorudi kwa maisha yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Komeze kudukurikirana, endelea kutufuatilia. Ejo kwa gatanu, kesho Ijumaa, tuzaba turi kumwe mu makoraniro ya online altar. Tutakuwa pamoja kwenye huduma ya online altar. Saa 6 z'ijoro hano muri Nairobi. Ni saa 6 usiku.